All right, I'm saying I'm creating an pay and question come out who ababe piemu ewo your social media platforms no and come out who no pay a tragune and come out who ababe piemu or my muhane or my hodu munsem yankwena abena mozino and the beautiful greeno and fa and to us and my mozina kwa babium yeah papa yo na we die and power 10 embosun kakanga na daily guard the bokrata neja ekurami no pay na daily guard the bokrata no hwe animu a ne pefe kase pa da ho no ubasi ho kakra bi wo say pastor defiles 13-year-old church member we die Ghana for monum asem a abeto odwa se sofo nimpompa obumodin a chesa akora nem so hasie ne ye saa nyema na akora na nya 13 se akora na nya 17 ye ne ho adwuma nye pastor ketwa nso ye ne ho adwuma ma sese me no kasa die owie ye no ye sesa o ya akora na so mu no ne wo ye saa adwuma die na Kumi wa record wa koto online and say akos di cyber security for ansa me no kasa yi aban aso osofo yi pachi a eno so omode ato hono mu and afa wo hwe unifa so wo say 5 arrested over Liberian man leeching say eno so ye Ghana fo animu asem saa beto dwa sa babrante kwa bi ono Liberian ni Ghana no odi ni dwuma so ye technician a wo di ni dwuma di ni nkoya ne sa any some misunderstanding kakra bi e ba ye no ko wi a che ne je se ya bru no se funfram bubo no ama abrantia kama brantia no nyamfo atimi atona nano e wonsie do ene se me no ka sai die aban ansa ka enipa num omoboa ema enhwehwemu atimi akoyie se die hunti na mutimi ebru di padasania se me bo bone be no waye timi bo na amane to na nano wonsie do de areho pa na me firi ho na se me bo edira daily graphic de bokrata no animu a when so de no so da ho kese pa wo se government ban 9 land transit goods na che say goods bia ya na ye de free ad amahodro so de ba yen yemai mu no ne ye fefa ye kwan so no nyema bi ye bande wo mso muntimi emfa emma na de enti aya ban ne won mu nkire mu nso ja wo ba ye page no so obehu emu enkire mu nyina ya enye asem ketwa enti daily guard de bokrata any daily graphic de bokrata de no enaja mabobo so bi de amawe enye asem ketwa kura anope enye mamenkwa yankase ye page so yi Kumi utime nka na say hello ayi kan hello metimi kasa metimi kasa odemu pa ene ma memfa guta de ye na guta ena wono mo ede akokobonsem ma wono mo chem se o se guta warn of economic fallout from Middle East conflict and called for urgent action na che se eja Ghana had ye kasi ye di Japan Ghana Union of Traders Association ya ye twani tia frɛ no guta no omo di hum tintima mpa wo mo na hum pempra de nyinara ekura wo ene so omo de kokobon sema ba se entokwa yi a ekoso wo mfimfini ho kakra bi ifiri ayi kan efiri Israel besin ko Kenya sa ekona no so ho no mo no a said de entokwa no ekoso wo ho no no anhwa na de wo haw kese ababeto ama Ghana so ya enye asemketo ya economy no ebetumi aha yie pa ewo mu se wo mu ni ahase enso se wias na ye global world etini ebesi wo ba bi no nkasa wote hanti wo de emfa ho ebetumi afa ho pa ya enye asemketo anti akosua transit na chese ni aka no manyama na je wonwa dwudwam ayo wenso so eye apomuden aso eye ena di we eba wo kire se eye mpos na chese monkey posa eba ya chese Ghana ye bo kokobo board wuro kire se obi anhwe ne ho yie no esanse yade no ye kodi awuo pa ene yi wonom ede aba betudwa wo kire se yade no enye emergency
say kasa de ye emergency a emprempren a chese nipa be boa no ho ahoboa ne yem hwehwe ne ade no wo chese sese yade no empos yade no asoye no unclassify no ana wo mumbu ne say yare no emergency yade a chese betimi akum nipa sese kwabna minta kando ene de ensemi atudwa wo say amanfo nhwe na wonom enhye no nso na ukọ ewiase nyina afana ya say international yade say empos yade no obia a classify ne say enye yade a sebi ekum enipa ene ade mamento aso na yembowura mu ewo edwadie mu na sesia no eba ekire se ye fango ahodo no a ye ton ewo omai Ghana mu ene ade no hwie be empanimfo adrabafo obi bia wo de fango ye adwuma ayeye no hwe animu sesesei ebetimi akosoro akwakodru 17 Ghana cedis kan say 10 cedi na 7 cedi 17 Ghana cedi ebetimi akwakodru 17 Ghana cedis enti sesei obi bia emomodin ana onhwe na wonhwe no so say wokọ fuel stations ana pump stations ahodo no a na kire say wo hu say fuel no wonum eton 17 Ghana cedis a na kire say ade say ye ne kwanso ano no apobo bia eni bebia when so ana de beto akoso ya kokoko na September moto we de na kampesa me de ka ho ba wo de ene faka ho bia na me boboso ya bo wuramu wa amono ne ho nsem se nka de bia na nka me da amono ne ene akoso ya ne nura mo amohwe TV ni ade ne de mo hu ne ekoso pa ekwantimpon ya efiri nkran ekotema aja ntese adwumadie bi ikoso nam so ma traffic ni ehun prepre ekoso no nyasam keto ene wo ka ne si wona wa anya study dia ene obehu na obi de beba wo to say panyan ya enye asam keto nti engineers ya won mu gu kwan so ya adwuma ne dikadika se wo mo sere sesei wo mo pese wo mo de kwan ne bi efa tetekwashi se de be ya se de akra temade no hadwen no na aboa amamanfo no so ho akoni be de atimi akoso nti na je se ene wo ho no enso eno no ene na ma menfa international news no ento aso na yemfa nwie ukopiem ewo omai Kenya ade se nzubrantam bi atopa sese ewi akire no enipa ete ho no mo abomodin afa wonkuku ne wonkaka apa baabi afa na ukopiem ewo omai Kenya ade se tourist ana akwansa ho nsem eye kama yie pa ene ye na menzubrantam eto ye ma enzuyiri aba be pie eye omai Kenya eso no enipa ukọ ye won akwansra ne ade no abomodi aja wo bia kwan isanse enzuyiri ade a afa Kenya man ne pa African news so ebo ho da wi de kire ene na je se bibia ni ho de na je se akoso ya ye fancy we de ten ya bo moto we so ya bo insu yire ati wo Kenya so ya kafuo asem ya keka bia na baba pastor ya wono de ono de nkran no no na adwinse obe ha wo ma adwin ekromu hansem de ye ka ye bie yo bobo so bia kokora akopie labere ni isi a wono so wono wo ga na ha wo di ni nkwai se technician na misunderstanding kakra ba ye nti nipa bia timi abro na kunu aban saka nipa makomako ensia chese okay sese ne saka nipa nice one ye hwese omo beboa ahwehwemu na kwan fa so ma brante ni wuye because ni nua ma ne ade wo musu omo so mo pe justice e de ama omo breda no nti ne chese ya bobo so kakra brante Kumi hye ho ana se etu kwan ana wafa ne bag woti lo won wo koro no e Kumi meka na me pako opa he fa ko meka ye chiru ya ni mu meka na America me kweda meka ndokwa koso no nti Julia meka no pasa se konkro akotete so ono de onu no nim adwenbọ ne e ni tiri mu a anopa ye nyina etete eyi no okwa meka wo tu America ne beta bradi nyame wo ko bonu ho adwa wo meka ope Holy Land akọ na gyaye wa ha yo abusia beda ma sese bibia ni ho biom dia na ye beda ma sese na pai mama ya tin koma hodo a aba be pim o mamu ye beda ma sese ye so ye da se abrawo
Enti the beautiful Greeno and Abena Mozino and Ayati Omonka and Koma Hodo and Opaya Baby Primo Mangana Omode Amai Nabshaya Queen Max FM 89.7 Max Morning Diana Wasugusu with Yan Queen. Yeah. It's something you're saying, you're between Wakono. What else? And my home, I saw me see crime. Was he can't see what we are. And so much that we don't know what the next pine. Would the partner say if I would go my wunya? Now what you need, we catch here and the partner the foul. In the four, you can't say. When you pass, I will see more. What else? Something it's you and I'm one young Brazil. Max FM 89.7. It's you and I'm one young Brazil. What else? Something you wrote me off, I got home. Welcome to Tuesday Morning. Max FM 89.7. I'm bound to win. Empty shot, no shame it you. Cause I'm a work in progress. Oh, yeah, me watch you, my home. Oh, yeah, me watch you, my one, no carry move. Meaning, I'm not in a dinty. Maria, them show me home, I won't fear. If I'm in prep, to be and carry me. That's a bash, I say, I get so well. I've been wild. And show me home, I won't fear. If I'm in prep, to be and carry me. That's a bash, I say, I get so well. I've been wild. Send she rock the money pay off the fool or bread to my febbing count or so she run now where she rock me pep your answer me say no she not send me poor the him made me watch no pumpy ninja in the muda open me bonnia or pebble back to send that they give me mononymity time for one or you don't see the oh you don't see the oh I'm only way this rock but the match I'm bound to win oh yeah me watch you my home or
my one quarry moon. Meaning Yamia Martin Edinty, Maria Baya Cassipa, and show me whom I won't fear. And for me, reference that you marry me, as a master say, I get so well. Hey, and show me whom I won't fear. And for me, reference that you marry me. Cause though my beginnings might be little, greater is he that lives in me. And show me whom I won't fear. And for me, reference that you marry me, as a master say, I get so well. Max FM 89.7. You wrote me off, but God called me in. I may be down, so you say I know me. Minim yam martinelli. Or can me women Surodom hair. Or Timothy, I'm bound to win. It's a shed, not show me beyond. Cause I'm a work in progress, what's it? I am a work to my home. I am a work to my one of Parimu. Minim yam martinelli. Mary, I am a Cassipa. And show me whom I won't see her. And I'm a different way of hearing me. As a master say, greater is he that lives in me. Whom I won't fear. And I'm a different way of hearing me. As a master say, it's a way of impart. See me money, me she time for money. Oh, you don't see me. Hey, I'm coming with me, so rock down. What in my tea, I'm bound to win. Oh, I am in wet tomorrow. Oh, I am in wet tomorrow. Welcome to Tuesday morning. Baby, I'm a friend, baby, I'm a dream. Or therefore, one over to me on your way. I said, Miss Susu, stand back and take account. Or therefore, wait there, it had to be you. That's right. I said, me boom, pom, pom, koshamechi. Baby, I'm a friend, baby, I'm a dream. Or therefore, one over to me on your way. I said, Miss Susu, stand back and take account. Or therefore, wait, yeah, it had to be you. It's money, money, Max FM 89.7. money, 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 I jump into chamo, money, hey, money, money, I don't know where salute, yeah, money, 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 I jump into chamo, money, touching you held me close, so closer than a brother, so closer than a brother. Truth is, I gave up on myself, cause my back was against the wall, and it was on you now, but I gave you a all right, I'm saying I'm a crabber. set my brain. Max Morning Dew, Max FM 89.7. You made a way. Yeah, Quaco see and a pan on Crony. I saw this on Kumi Kasa, the beautiful Grino, Abena Mozino, DJ Holy. I swear, I ran the crowd, you made Mr. Bobby and producer. 3 a.m. Me boom, pom, pom, touch your matchy. All right, I'm saying I'm quitting now. Or therefore, one over to me. Grino Becca said, and come away a deal, you do my dear so. Nientiana, yes, a man and memma, Equa, and that's our day for Koda. Na oba eda Actually, na bema da na kind. bema adenim okay ni Pa. omoka den. Oh yeah. Mpempi no. Aya tie focus mpempi no. Bema no se be ya wo bebo oba no ho ban. Ana yes, ana se be ya wo bebo ban.
eni nti a ya na emema no ede ni mu na ya ye nso ankonam nso ye nso ye de hwan na bebo ye ho ban ankonam rebel ankonam rebel wa ayi ko holy we manim holy na na mka isa wo manim sa de ne nsa bobo ne boso tim bebu agu mu de tim sa ayi kumi etu atwure be ma bo na mse no nti na wo de ne nsa bobo ne boso no nti sa na omo mo da no zu ne baza hwan na bobo mo ho ban ana wo kira who watches the watch man nyame ne yehwefo so ri hia ye mozi na adenti na oda ban ho na okunu eda wanim yesi emema no mo no ye tire nti wo ba no wo da kire na wo support no wanim ho nsa na me de meti no o da woroma me nim ba bi kura ya tworo no ba na emu nsa na meti no se emema no mo ye leaders nti no wo ba no be support no to be da kire no ata na chi achita papa na ono mo di anim etuo no so kura ya ma na ye se ye to a ne da twere dan na nim ho se obi se ne boye ne ya ntu ntimi fa twere ne ya santo to anfa ko twere be dia enti sana say mema na lead eno nti no I don't know how true and I say how realistic say yes enkane no na entokwa wo ho pa eye ni na krowe ni krowe ayeden asantoko we de putu prumu ane tokwa ba enti yes putu prum na ka say emema mra o nya fe na kwabo atra o nya fe na be ma be den be atra so na yes ye tatoto she nkro ne so ebia na anwumre mu hwa na ato ahyem so ayesa apocalypto movie no ai mu da hwa na ato ahyem so ntia ne ye to hyem so a anya fe na ye be to ahye o yire so da bi yesu se emema no e wa hoden e wotumi a omutumi e de ko bom yire no ho ban se bambo na nti ena sa so na nim se ye ko ayi ase na ye chia emema de di kan ebi wo ho ene no eye bia ne ne die ebi wo ho a ma ne di kan na emema na di akiri but ne papa mu no first pa no ne papa mu no emema edi kan a na ma di akiri nani na nyina kra e wo ho na meche no tribe bia ene ne die I think say me ko eye wa asante nkuro yi bi so eno no ema no na edi anim na emema no e di akiri o mo so wo mo ase kire e wo ho no mo wọ́n sẹ́ ẹ̀nìyẹ́mà pii na sisi ni ho nti na sisi yẹ́mà ẹ̀ma etimi di ẹ̀nim kyia wọ ẹ̀yi ase ne bedwa ase wọ́n sẹ́ first no na amanfoɔ ɛwɔ tumi paa first no impo ɛnɛ koraa kɛkɛ no wokyia wokɔ baabi na wokyia kɛkɛ koraa na yɛtumi ɛkyerɛw bibi kakra baa na ɔmo susu sɛ emema hote e wo sa hoden na se ne wuchi obi kura na se ne bi o ye obi bi kura na ne de so be ma na di kan ji ana no be ma betimi aso ano ansa na edu ema no so ne yi de mema ne ho nye de o da bi se no de sa ne ma no asesa nti se de ji se bi a nana no mo a omo ye yi na Kumi se obi a tu bata ko ba bi ko bo ne bra enti enfa ne se wo free ha no wadu be ebi ko Togo bi ko Germany bi ko ho na wo kwa kire mu se debi obi a tu bata ko bo ne bra na the more na mutu kwan free mu cross no na amamre no mudi eja ho no no because untimi nko practice wo ho saa ma ne nya yie ukie se ko wuro mu a wo be hwe ne wuro mu anfo ye ti no untimi nko kasa me na me atu ahen wo me kuro mu na chenchen de hene hwan ti yenya wo na ye ne opese wo ye ti na no so ka ho ase obi migration ama niema aye basa but kakra aka ne bebo ho ban enti na ma se de ma timi kra di kan sa na ma ye but first pa na de se de wo ka di kan de ale wa asa wo nan si bibi so wo nan si bibi so o da bi me nan si bibi aso me nan si bibi aso ba ma dwi mu keke na me se ma me so eh we pa nice pa saja me nua ba de a o mu na ma so na hwe na de awo ho ba ko ma na se de opa mi e na de ase dem kakra ade e de da ya ndam no na adwene na nkleke wo
Ebi anasada no one day. Yo, ene na yenko anim na anopai yenko hwe enema hodo abusuafo edi abadwa so na yento bi ema abusuafo anase manom ne yerenom na da yenko anim ti makwa madi na munni kan na mema ne yenim achi na holy jeje na chechema mu kama na Yes, council the bishop holy ataso ho banya sam keto. You wake up. Wo ba nyina bishop na taso. You wake up na just say freezer. Green yanko. Ene na ye frase dia ye frase every Royal Organic Clinic ya ye bo wo mrane se Organic Hills wonom e kire se uyo obi a kidney yare e hawo diabetes mojabroso sexual weakness oye bema wabada brijo ewo empaso sa enso ena stroke enjo ye prostate disorder stomach ulcer ena ebiomu nso wakodi empamu agro STD STI infertility awo ho ayede amawo asthma ye achese wo homi a ensisuo wonom ebesa wo yade pa wonom esan ye eye full body detoxification am chese efi aba woni padua mu a ye behwe na ye di enubna akam ye ama won so oyade no etuo etwa ede ama opapa sa enso ene yeso wo obi a wuti tadwa wo pa wuti ye woya oje wo ho a enje ene eda no wo bia ekọ na eba na ti se de de bibi akekere wutie kopie mu ewo Organic Hills wonum ede enuro ebe keka ye papa enika sem ne se wonum enuro ni nyina eye organic a obade ensa no chese enkeka wo bia enimu wonum ede sa yade so a unya eho ekire yade bia enye wenko a wonum esan ye physiotherapy dietary advice nso wonum ema bo wonde anakopiem ewo honom ya wadam suman exhibition laptop yene chicken man restaurant no ena edi enhwani mu frɛ wonum ewo 024 9363 789 024 9363 789 and 0245 0246 5909 78 0246 590978 Royal Organic Clinic your bob is Organic Hills for yade brand ye besa yade mental so anasa abna akosu ye chade bia no pay wo ye fidi kase so na kane no na jesaje ma ye shemukase kukuro twutwuro se won wo ye restaurant no ne ye be soa makosa tie nie kosu ya so humu dwam mana tadwam na nipa no kura wo koyam se ne ni ho te se ne ho nte na chese ensu a wode be fra hirabasa se kigo hot pepper kigo hot pepper wose obrenu su nyina to atwa makono anu oya enso ede ye fe ne nhede ehyehenso ede nti nhede kivo hot pepper no bi na wo hia nti restaurant akese nketo ni mu adentem aja mudi mu nkwe wo manga na mu nyina no wo pemekwa obetim dia ye wo hyeto di bi ye wo jollof che se edi bi ye wo spaghetti ni ade a wotimi say yes anu oya enso ede eno ani kivo hot pepper wunya bi abetimi abo pa enkrakra se wo bo se wo bon krakra pa wunya bi a eno so ebetimi abo papa enye no nko a school for also school for first boarding house uni time agotwuma ko nti we no we a line ututwa je na no de mako na prom ututwa tomatoes na gum ene unya ugali bia wo de afrem na chese wadi kama kivo hot pepper no say no wo benya bi wo ba bia ye tonton saa nyema tomatoes ni ade benya bi wo ho supermarket bia nso e ben wo ya no acheke ho no mahwe tobafo ni ade ye srem se munnu so eno na ho te eno na ye kama wo din so wotimu say yes ye de ade papa na abremu no enya na kra we de FDA fo mo nsa etim so say kapanyan enti asem bia ni ho kivo hot pepper wo se makohyew no kwasem ene na ye free makohyew so emra masbai hyew masbai na e kire say
wo pe eye itel tv ato na chese wadwene ho a he na mekonya bi ato no kwasem ni mi tv asai he ye to tv boda ho enche na nkora de remote ahwem na ani apai enche na chese aka abo ho enne ho nsem se bebre abna kan ye ho nsem se hrabasa bomodia na kopiem e wo must buy upe tv ano ho odin ebo adwuma na echema wa eye itel tv wonom kire se ye de aba e 32 inches ekosi 65 inches kopa bito na opa bito a ye san che oyam phone eka ho na enu akiri no wonom enso esan e de Techno Camon 40 nso so aba adwaman so a eno nso woto a eno se ma discount enye Techno no nko a Infinite Hot 50 enso eka ho a eno nso woto a discount e wo ho wo kire se na ani kase mewom ni se Techno Camon 40 no wo de 49 Ghana cedis eso a wo benya eye ne watch no abo na chese phone kitawo ne watch nso esan ebo ya ebeye anika ene chese ahote e de ama oye papa na wanya ni nyina wie no yesi beto refrigerator ana fridge said ye kanono na fridge no na Ghana dundum nti fa 400 Ghana cedis per eso na je branded eye Binaton stabilizer na wonso so fakọ plug eye fridge no na enye kama emfa mawo na we nyina no ebeche ebobo adwuma enso edi ama oye pa obi beba ofie bisas na brand be na oyiso kwoto ne he wo se be kwoto no must buy wonom niema eye papa akra ye butu ho Madina Zongo Junction Tema Community 1 Junction Mall West so small ye wo ho Circle Odo Rise enu kwa ye wo 6 shops ene wo ho La Paz Saturn building ni mu sa enso na Kasoa Takradi station da commandation Odoko main traffic light na se ba na frefren so dia 0544 019552 0544 019552 and now visit must buy website no mustbuy.com.gh na won so shas ye say won must buy for edi dwan sense must buy there o de wo mo a na o de asem Kumi ubekwa na Kumi ubekọ ama me sign se me nkọ no kwasem se se wo sika dan ma wo ahonya de dan ma na se wo ya de a se de nwumtofo ne kan no ebe de nkura no wanya nije e wo wabrabom anti na Diamond Diagnosis Center se bra ne mfidi papa mfidi ye modern mfidie adefo de ene munchiawo ye mfanhwehwe wedie mu umogya mu na yenhu babi a yade ehye ne yensaw yade wate na bibeti se infertility oba ne be ma mo pa wo no nye ba ko pe ne ko pe ai nye ba ko ne pa wo nti wo oba ne be ma mo pa wo be ma odun so twa no kwan kakra be da ho a se bi o ha wadwen wa hwe yie na sa wotetetete ho ne de katita ne ko hwemu a wonna gube hu say yes ai wa han agro so aboka e ba ne se kokoram yare ye di ho dwuma afensu wachi dompe wachi mremo wachi kase eye wo yanso a ubetimi aba Diamond Diagnosis Center amia ye ho adwuma papa ema won so ho atimi atọ na waposo no waposo so ye wo ya emfo wani nkyire babia se Diamond Diagnosis Center na emon wo kidney wa wasabo wa hurututuo wa hrawa babia ye wo ya wo nipadua ni mu bia no e wo sa wutimi ba ne ye saw yare obi nso odun so tentem wan hwe yi a ne de bebre wo no ahwe a wontimi enso ano animu ya no no bo modin akọ Diamond Diagnosis Center ne de mfidi ahwe omogem kama na ba bia yade ne hye bia ya tweaba na fe ye de duro account na nso ho atimi atọ ya enye asamketoa hwe ye kire kwan e wo Legon Oponro Junction ye ni Legon Sports Stadium no na chese edin hwanimu ya enye asamketoa kra fre 0558 294 804 mesansi no mane so biem 0558 294 804 na eja Diamond Diagnosis Center wo frɛ ne se ye age so ne ani wo edi nsawoso no aba beji wa yare hwe se bra ne yemfa emfiri papa ensaw yade Scribe for wins here and country says star 787 hash network be a was so body aso do ho bagi na wadi sika star 787 hash ofa phone na wa dial we na fi wa select number 2
We are not fair was selecting number 1 play game. We are what you see scratch card. I don't know, I have 5 Ghana cedis, equal 2,000 Ghana cedis. We are not fair was selected a lucky number 1 to 5. Number when they jump no. Na fair we are watching no abo momo pino at the Ashimun. Na where this car, but what the answer do who ever Jimubi. Now we know. Aseda any aniswa Max FM ne Mass TV pen for de my tie for se da bia da mobo modern se mo betie Max FM na mahwe Max TV nti we no ye de damas ye kwan sonko so nti bo modern se ode ohun ebagimu na wadi scan bi nti *787 hash network bi a woso wo dale a utimi edisika bi nti ye do masia na pai yo mo boa ye de Max morning di jumadi e bro nti Welcome to Tuesday morning. Max FM 89.7. Max FM 89.7. Max FM 89.7. Samio, dark room for the
be on in your radio, yeah. So did I group of us from your sassy himself? Oh, how you're sweet. Max FM. Max FM. 89.7. See my brother, so my how ye and see that you do any more what say. Or the next thing and the boy, we are safe. There be on in your yo. So did I group of us from your sassy himself? Oh, how you're sweet. As we sing us from your sassy and there be waitress all the way. See my brother, so my how ye and see that you do any more frisa. Oh, yeah, friend, me. Oh, yeah, friend, me. Welcome to Tuesday morning. Max FM. Max FM. 89.7. Your friend no Ohima Mercy. Yatenin kacha pa. Ananyum to natin aniso. Aya mumid sana sema ya na yatenin kacha. All right, I'm saying queen na yen fire street vibe jumadi no ento ani ase na yen twa homre koba na afi yama ho kwan na wabamu ene wadwenkyere na afi yen queen nim. Na yenua dabi hwan yenua ba na yenua ba ma yenua ba ma yi na ode ne nkomo aba beja yense kumi famu atiefo na onu atiefo nwe ho na monkyere madwene na minsuam ade na sana ne ma keka kono ha adwen kakra yenua ba ma kyeremu a oni abai wei nete ena oma wo baako ena omuntamate wenye ndra nkomo no tie oni abawa yi ena ete omunwade ye omu wo baako asetena no se na nanka omu pese nwie no ankoba ne saa enti oba no kono ena ode akoda na oma wo no ekoye bema ena oba no ede akoda ne di nachi ena ode ne koye yenua bema ne ha nyina ne se osene abawa ne sika abawa no emfre enka se o konfanko medase sika na osene se yemfa hwe oba no mensa ka yedase nyankopon hyiram da bi se sika ne nkoye dia oba yi befre be maisa ena usika no ena kwada ne sika no ena bosomi sika ne maye ena sika no ye befre ne sa 1500 a month mansa o se sister ne befre ne sa onya se ne sika na kabo sister no ebeja ne frɛ on frempo enka so DJ Holy usika no mensaka medase nyankupo nhiraw ebi mbra bi mo se da abrantie ne se otenase adwen ho a
ade timi ye ne ya pa me hye na menkane mpo so onse ne sika mpo biom na nkabra ma brei bosumi bi 1500 na se sika ebegu fon so hu nyansa mpo mfrenka so SMS me da ase nyankopon hyirawo sika no me nsaka chese o chirem se sa ba wa na fraka so me da ase sika no me hu nyankopon hyirawo o se ge ne mfra ne nkasa nkyere ne da na ye oto na se one ne namfo ne nuanom edi nkomo tie se na mema bi pa yo mani amomma mema bi enhwe omma impo yenyo obu kakra ma omo no obo ne homode mbosumi bi 1500 esene se gisika we fa hwe me ba na oba no ntimi hunyansa mfra ne nkaso me da se yankopon hyirawo usika na ba osi etodoto no odwen ho ana ka ne so onyai sika no ba seri bi ewura no abrakra tazi ma bere de materi ade tuwa no suza kan so ben sene ade ese tazi wa hunyansa kra why wabwa watimi anya hwe se me kyerɛkyerɛ yes semuni wachire ma bi na the 1500 de ma tu hunyansa kra nka so sika no mensa kanya ne wankasa wo George wade ada dabi semuni se na all kan asem no na me mati enti wachire mu wachire mu kakra de enti o se nka no kra se sika no kra nsa ne biom 1500 a month uhunyansa mfre me da se sika na ba nyankopon hyirawo oba ne sika na ba wo de kan sa akora mpo keke so oba ne sika na ba abrante ne se eye da bufu chese e kan no kra o se ompeso be se ne sika no kra bio se uhunyansa mfre ne nka se ena no ofre oba no na o ka kire na oba ne se wasede se obehwe no nti eye wasede se obehwe ne de e de wasede sika yen san fro ne na wasede adan enfro ne no wasede adan enye wasede na oye wasede nso aye de wase ana wa frɛ sɛ ɔso pɛsɛ onyai na bufu kura kwada ne hwɛ kura no sisi ate na ni so ne so pɛsɛ ohun sɛ onyai sɛnde ana sɛ because sɛ na ayi o sɛnde ye no anko send it again anko Rio you will skin da wase right enti yetwa ho ba na abusuafo na kyerɛ madwene na yama ho kwan na waba mu 05515932 ane yaba sese ya calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. What school near you know? You have to go to Precept to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance cry. Essence due kesi every Max buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you would say now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. For more details, call us on
054 401 9552. When I day home and want something quick to chop, everything there inside, groundnut milk and sugar. I only need some water, so kiss made easy. Kivo carry make Kivo carry for your office, boarding house. Kivo carry everything there inside, groundnut milk and sugar. I only Kivo 4-in-1 Gary mix. Soakings are easy. This advert is FDA approved. Shut the target! Oh, my word! Man, what's the Sputnik? Through the middle. Opportunity for the Fabians. They are back in it. Asante, Mr. Asante, what you want to do? Football is back and the nation is ready. From the streets of Accra to the parks of Kumasi to every corner where passion beats louder than 1,000 drums. The Ghana Premier League returns. The rivalries, the passion, the drama, every tackle, every goal, every last-minute moment that reminds us that this is our game. The stars are ready. The teams are ready. The fans are roaring. This season, we rise together. This season, we play for glory. This season, the Ghana Premier League is back. Live on Max TV and Max FM 89.7. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back. Before the fame, money, and the fan base, there was Boss. Boss on beats. You the rap. Hold up, since we talking rap, you make a pull up. Disconnect and connect, don't forget an intellect. You the sing, representing them way I go on from the motherland. or you the rock. And them one just complete it, me style. And me tell them, say me have enough of pie. Versatile. Boss on beats. Then this is your time. Calling on everybody we have them. You call them underground artists, but I call them the up and coming arts. Boss on beats. My name is Nanakusi Bediakum, but you can call me Viper Lino. Join me this and every Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 7 to 10 p.m. on Max 89.7 FM. Let's run the city with no pity as I give you the beats and you deliver the bars. Boss on beats. Bars on beats with Viper Lino. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 89.7 we'll rock. Max FM what Jidu Okita say? Kumi Kasa, eye baako pɛ edin no, eye baako pɛ menkɛse no kwasi ada. Untumi fa do adanso, untumi fa bladanso. Kumi, ututu ka, ututu dam, ututu tam, waje bam, watu fie, watu boom, watu todan. Obaje bam, ubetu kam. Kumi Kasa, that the TM state governor, ebe shiu. Maji tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eliti so bi fe be dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koso a feeli masaya se. Welcome to Tuesday morning.
All right, Jamsia, Yamo Aquaba, Max FM 89.7, Yamo Bibi Aquaba Biume. Max Morning, Diwana Wasuguswa Utieno, Yamo Aquaba, Fremi Kumi Kasa, the beautiful Grino, Abena Mozino, DJ Holy, Arenda Kwao. Yeah, Kwakusiano Panon Chrome. They are so the sona, yeah, the sports park, you may have to ask the amount. Our fire do near Trinity Street Vibe. Yeah, fair once that my Royal Organic Clinic, Domasiano Permo Boy, yet in comedy a few. Or see, and can't you say, I dear be a doubt so kidney liver and one bassam. Oh, dear, no air diabetes. While good year won't permit to say Kumi Kasa the any be or more homo day. Eh, yeah, now you're Muna. Tell me, what we made of Frame Kumi Kasa. On famine, hey, oh, Boomy Baku say. Madman Swanny, now saying many Royal Organic Clinic at Chincomo, and Rameko Homo Madru, and a pay me Sonny and Miami who say yes. Son of pay me Sonny and me back at 20 dame, and I'm a bonny Timu Pine. And Radia would be a grown across the Sabagoon Panderson, has our mamma dead yasso. Said I'm a drone and Royal Organic Clinic at the Mamma, and I'm a Teddy, I said, yeah. And I'm a dash, I'm see a coday. Said now, I am a bearman, I'm a dash. And then you be Medicine. Tell me, dear. No, dear, I want it to say. And person, mamma, walker. And then my ever go to me, Mr. Widow, I want to be man, what it? Whether I had any other. Why, as if I had an incident, the threat is see another. Someone to be a manoa, as a messy. Boy, it's yet just what I am to us. Meant to us with you are. And why? Don't be a branch of a and the men form a number to get. That's right. And Tibomadi, I saw my friend 0246590978. Yet, quite your dance woman, as Bishop bus stop, and I said, as Bishop ran about a honey or your name. Pizza man, chicken man, any dish, and name Bomadi, I saw my friend. Number Nibium 0246590978. And a number, me young queer, me for your members, and free and trauma, and I am a hope and a brim and nothing. I can't answer this in January. We are going to do. Yo, come on, put it and Bantam time. Yada. Sandy, I was Sandy Sikamani and Bama, baby mama, yes, ya nanasi. They say me, Tino. Where are they? Me, only per se phone. And as I say, I have much sudden so mamma bako cra. And I remember me who was say me bako cra. And you hear Royal Organic Campa. Oh, tell many of you a dim command, say, dear. I'm a boy, mon dear. That is a canon. Awesome. You look, young queer anywhere. It's yet a baby yet and come about say, young one. Chilemu say, a baby be anon in a tea, no more chimpana. Nanka mo bompa say, and penetrate back could be our dear. Now so, bon some say, bang, big, and muscle. Our desire back. It be and penetrate Titiaba. Oh, dear, near Santichi. And you by the acrobachi. And Penajaya. And I know what you. It's your muate, Obati baby, Bemati baby, or Mobaba Kubema, and Obano didn't call ye. And T. Obana Bema send this Kaya agreement is a Busumi Biano Bemano and send 1,500. Na on Fama Obano na on Fansha Codano. Bema nesi Busumi Bioya na said yes and the Senate Fata now so say or Sanisicano Emma
obana obane mfre no emo na mane se sika na ba obane mfre no nka se o konfanko be me na mpacho wadaru masika na wo sene no aba enti medas nyankopon nhira oba bia yi sika ni fi bia no nom onsa fa foforo be se obosom ye ba no asanya bi asene be ma se sam komo we efi oba no homa enti enka no kura se bosom ne so a onsa ni sika ni mpo mpo so be sene a onfa ni je ensa ni sika no etoda one ne namfo te a ohun se na ne namfo bi ayi omani amom mapa tesese na Kumi Kasa nso mua ne meya otie nkomo yo se na se me kura me ha me ho me nuanom me ma kura so omo hwe mo ma ade yo ba yi kura so me bo me ho modin kura no me sane ni sika asa anko o se send it again enen so anko tese aseda ma e ma mani nje ode nkomo ya ba o se ye moa no afutu kwan so grino na no catch oba na oba ne so se o ye wa sede se be ma o pe ho aseda e ho fans sa na eden masa ye le jom grino ye mo ye nua be me wo asma metimi aka che na yeti a onko so nsende esan se ene obi nwum obi nhwe no wa wo ba na wo sende sika e de ahwe wo yire wo ba enye se wo ba na wo ne wo ho no na wo sende sika ama no akola no e na wo sende sika ama no enti mon hwe ba ne yeso enka se ebu na bam dabi on hwe akola no on fa sika enko because ye na sede oba ne da na siu wa na na siu ye na sede ekromu ha president ana aban enye kwan emye enka se aban ye da ase ti sa aban ye kwan na se enim se ya aban ya sede se aban ye kwan na ye nda na sede a ene na ono so ne responsibility ene ne ba no enti se ne yire na anase ne yire dada ne baby mama na anase kora no akola ne de ne responsibility on se aban ye kwan a Ghana fo kire ni so ne asade akotima ma ne biom o se abanye kwan Ghana fo ede fo kire ho ani so esan ko tim e ma aban ni bi mo enu ti a woni di na temo no nti enu ti a woni di na temo no tie enu ti a woni di na tem so woni di na tem ana woni di na tem o di a ne se fasika na bra eye wasede enti no sa aban kire ye abanye kwan na se ye kire ni so e de ma no wo abatuo mu di a eno no no nso na ni so a wo kire ma no eni se onni na tem nti woni di na tem dia that means that do ye no nani so simple and tietietia onko so ayen hwe ne ba nye oba no diska ne ma no enti oba ne kire sese bodua onwu sika no ondi mu 10 pesos kurada ye obodua onwu sese che bia on kantam se sika na eba no ondi mu 1 cedi na de on kantam se sika na oba no oni su 1 cedi na nkade asem na opese okay kachire unu aba ne se na menua medase sika na ba no eyeden ebe cost na hintia I'm not sure say I am not sure say se sika no kwa on aleti be o aleti na bia aseda no e na be ma no e hwehwe aseda no e na o hwehwe se wate ase enti se aseda na hwehwe se nyo obare na wo send sika na ma no wo send di ama wo ba enti se nipa ne timi ka so wo sika na ba na so de hwe wo ba e di aseda bi o aseda yes anya by force but ya na efe by anya by force and one no we dey do had ni baby that dey ya eni na dey aka enti anya by force so anya by force that be anya ne ba na ohwe no anya by force say your body no ma ni sika dia fine but anya body no ma ni sika anya force Kumi nti do onyi nani no hwe ne ba oi nya saso na ha na onkwaja kwara ne metena ne nchen ha na onkwaja kwara ne metena ne nchen tietia wanu mukasa nti na ne papa ya ye pedo wanu mukasa baba bai heye ya mujana kwana ne ya no ba ha mujana Mazino yentie we anopai die wakofa asma ba wo Kumi asma wo kan eye enkrofo ha wo mutiti mu fiefie mu se
onipa no woni woni ho enso o expect bibi wo ho say at least o ma obibi a obeda na se na yen kan hu se nyo bia nso nanim aseda se bia wo ye bibia ma obi na wo beda wase no ho aseda ka no nyo bia onimu ye enti ne meka kire be ma ne se yesre no na da woroma se ohwe na se bia aseda ni we ni hu na be ha adwen a akora no wadnya mfia he no eno de wanfa nka ho da bi wanfa nka wanfa ne age anka ho ene womie account bi ma akora na ne ka bosome so se de ma mene nna na se no de wonfa ntum na akakora nna na wo ho akora nna nso ni ho ene de yendi san komo na nko because aseda ne ho hia no aseda ne ho hia ne pa ka ne papa mu nso de anka ye se Jessica yie de se hwene mu nwitwe nti ka wanyu obi na bosome bia sidi no apem ene ahanso abeka budget ho a at least obetim de aye bibi na no ne haw ne se nka aba awie no nko wona na se ayo ba ne mfre na na se koso ya na se ko frɛ ne da na se anka nya hwe nka nya bone de da won so wo se sika ma oba so so ase da ba bi ne se enfa ne se sika ne ko di account fufu se momo yi wa wani tua na ro ni mo ba ni di wrong oni mo ba ni di o se no ni mo ba ni di all things being equal ebia na wrong account mu enti ebia sika na ba o na me kire se me ye sure pass sika na de oba ne ka kire ne sa aba na emo ma se da na wo mfa nka ho ene na ye ne ya no o hwa o ye wasede so so de ase na wo issue kakra bi wo Kumi bema o say ja bema ne oba de na mu jai sa I'm sure say kita hu die mu no issue kakra bi wo ho because we de kanya asem a wo seka simple and tete a wo hwe ne ba wo hwe boy ne onye boy wo hwe branch ne kasa mu so asa wo pe comparison dodo branch ne kasa mu asa wo ya pe comparison dodo say me na fofo bi kura ehwe wo na mi nso a me magi ato a me hwe nso ye na mase na wo na hwehwe na wo na fofo na obi na kwa obi ma wo na fofo papa wo de wo ye nyame so adwuma enti kosoa na ye wo nyankopon so kosoa wo nyame ba be kosoa onyi na ni ho ya pa emu ya ba to ba ne den wonya ade no wonya de akora na ba wiase enti na wo se wo hwe no ne obi abaye de enye ho na wo ye den wo de wani 0551598321 0551598321 0551598321 hello hi why this is ye na yesuan what say ye na yesuan ye di weti malam ni asa malam Aziz asaman kase ye na yesuan malam meteu nkache Kumi na na ka bo na na ti ho akire nka kra na ja we den ba se anapo bia u release stress entinu wada woro ma yicha ni meni betonche ne me Kumi ma me monitor me sister green yangu point no ono aka asem ni na ewie Kumi se we nyi keso bala mo se me se na se we nyi keso asem bia nsie we ko address oda pe ne yere no me se Kumi ne wo ni se ni se tie nyina ne se eye oba no ye mbisa se den separate one be ma no eno ye one thing na ye nyina ye nim eno betima ye one of the causes in tia oba no ni focus na ne se akwala ne sika nya den emra sister green ka sen bi se ohwe na be ha na nkwaje ne ba asa aseda ne de se o mai no tete na na agro bi na odi ntina me se we no enye case no wo send ama wo ba eno nkyerese ma me no ni bi nti we bi abo asem bi anka ho obodua enye adwuma ohwe na be ha na onkwaje ne ba se ontimi nso a omia na no boko enti on fa ne se oba ni suban a na se oba no de be tra akwala no se ya de oba ni suban a ne oba ne ye no ya de a ha wono a wankwaja akwala ma akwala nso be sua because akwala no ma me no ho ntinu kakra me kan se onka na kuma ntinu yem we sister green no kra tra se we nye case bia ntinu onka na kuma ntinu kwaje na bagete Mr. Kumi muni yankopon enye na pay malam yeda se ye be kasa wa kire ho yeda se malam Aziz wa saman kase yeda se
0551598321. Hello. Hello, Mr. Kumi. Yeah. Pastor Imani. Bray, my dad, I ain't you. Now comes the Kasa and Bani na say, but because the agree no car no. Now comes the conclusion and Bani na say, but Sister Bakuna after doing me wrong. The woman say, the come is saying the pona unfre and Kasa and Midasiana say, Nankolani the Okachrom Tom Papa and this car. On catch them Colano Colani himself be or Mummy Bia or Mummy mom. Because won't mean Kasa Midasi now, Colana will catch on say, Upapa na send Kasa and Amiato way. And you know, Obano, you're grateful. You're grateful. Enti Uncle Swan send you announced to Swan now. I mean, that I met him 2 months. I said, I knew your best friend, you have the family to come by now. You. The responsibility no enya wo papa na ne maame ni nyina asede na wo nka wa wo ba hwa na emehwe wo ba ma wo enti wo yira mfa na ase ama wo nti wagya esende ene so sori ya nya aduane ya na wo soso wada kom eni kwan se nka so koto aduane di bofia abontin edi hello sika yi ya wo akoso ya sika yi ya obi ansoma wo Philip was very texty. Oh, Philip Teshi yentio. Yo, but your guess no more here. Yes, ada woro ma o yeti ase na no wa menene nye fine Philip se dia ka misi mi wonda ma be hweda no so mpe bia nke po aka me kwa hweda yin se week we are ready na o wanya ade ye nko ye ni me se ye ko isa de be hia menso Philip yentio Kumio yeah Papa no the foot of the mouth papa ni say so o ma 1,509 2,000 1,005 bosumi bia oh on from the 500 no just oba no refra ade won so oba who is can any briska won say ma be who any briska and do the one fra no one that no what so we about 500 you see that na ju na onya send iska no be fra oba bi say ade una o send iska we na one send ni I said maybe obi manus ka o ma mi poson to send this come obi bo because oh pajo scan me sa account na me dasi asida no e ye obo when you do be man ni wa jai because only wuni ho enti unfa respect man but what send you scan oh brand pajo nya me share me dasi why dey say no o say they all year no we need you I said one send you scan one cash and no one that is nice ubu ni because oba bet me agi Kumi ba make say we cho who say mani bu on mo he kunu ni miti dem po na wo be ko ejuma ho machi na wo is come and say oh o imagine nkola ni ku school na nkola ni ku afa shop wo say ade be cha wo be ko ejuma o ba de timi ka say e da po mu papa po ku sika o ja po ndu be bia obi sika o da ba ja mpo na ma yi di asoso be million ndi kola ba di nya ye say di ma me na e hwe nkola no wa di ase this is the way they catch them papa no nya me sure me that as that nya hwe ba e obu a odi bemba odi ma ba ma ni say ni so de o ye no Philip Yada say 0551598321 0551598321 eko belu kokro jage ponyo ofia ko ma bru piga na hello Kwame Kumi Kasa Kwame atisen nyame adum afo madakuku okay Mamentia Ajumera, any Akosia, any Obana Kano, any DJ with the Munchana Mam, any Kumu present. Open Kumi Kasa. Unim, the Kasam, a yard, a yet difficult. Even the only net, and now when you net, and I was a new sticker. At least. Who the friend who make us oh sky then aba ya funny face the walk baby now I short too lonely face now I throw yiri oh odo makukru me wan saw semi kaka kre when ya say no sika now I oh odo me pacho sika na bo uyiri kukru no say oni wan sa senika obefro oh odo sika na bo I have faith, Medasi. What you said? A woman to win in the jai, not was tennis gamma above Sana.
friend na kata ni so kanaba the dasi the more no dan as kwano a betu nya ma na atwen de asisa ka se oh asi mesia menini jeka me seni me basic de bia of friend etana adasi what you say na atwen ya de aba se oh asi mesi me man is ka me seni ni sika de bia wadama e de no hu tia de bia sida basa we can me seni ni jana na you bet me you Kwame yeda say Kwame Kasa. Oh, yeah. Kasa. Hello, good morning. Oh, good morning. Hey. What did you feel free? I pass on my free. I can't send it from Godwin. Okay, yenti way. Me pacho, a money be ungrateful to the sense. The only independent jackrana say once the crown or send your mawa. Show some kind of appreciation. Send a bay and nipano or benya motivation. I am more. In this house, any man I say, won't come with us here. And then I'll be catching a man. That you will be catching a man and say, Papa, question penny now, or woman, I want share mono. Wow, and so Papa Ness and this guy be BO. And so that you'll be catching a man and say, Papa and share mo. At the end of the day, Colani Bino or 10 be my papa and say, or warm cry one show into your banner and yet. Then Papa, my papa, no question a man or measure or no moment on share nadia. That's it. Yes, that's it. For me, oh, dear, colleague crying. Or sit net and yan to an entry. And Coginadia, because Meno, I am my mistake you. On send this more banners or banning due. Or send this money back. And 10 years or send this can ababa one and phone money, but none of a friend, Papa no nanasi. Because I didn't see can buy Bedino. And you know what do age I was be our useful phone and I say be on useful phone crana say a crowd on Osu and Roche as all dance no. Because you can't see and do how in our I made say, and was a man money to a mutirimu say. And yen yere no anani baby mama ne na sika no send ya ma no na go share wo ba send ya ma ne ba na ye den en kan say she nya botre en say she na mom amma so dia no so say she I feel say bibi ikoso a bibi ka say na ase no eba en say she amma en say she because akora ne your responsibility. And your response, oh, what said you no? And you were banana, say, Bia, what is he come home, and no one can say what I say, a young gratefulness. In a way, what is he come oh, papa? Not in a way, one come dacia. In a way, and also say young gratefulness. What is he come away? Now one come dacia. Can also young grateful. What your responsibility? So what room pen so be as also no one can say a juma. Now woman is can one now was here in a young gratefulness. Young query, the uncle share a peppy or no, Danka a fruit. And no, it was a man say, and yet. Because woba would na baby asino onuru pempen so say would in a cha e ya wasade say wo behwem 0551598321 hello Udi baby afrefi Solomon City Safo hey kwashe he Safo no ya kwashe he akwaba Safo ya kwashe he Oh, my boy. You, Safi yentio. Oh, the Marcos and Tara got this kind of bad. Oh, you never ever do. A man about it just come here to Mudi. Yes, and it's because I'm finding Palano Crown, Palano Crown, what I was to do. I didn't know where, sir. Your mouth cut off a half a lot. What is kind of so them Pablo is that and you must have the red or moving out of the hour. I think that's simple. Naka so Yamu Yamisha was be some review. Now them the man one, you know, I have a class of and one of my friends here for my own. You. Why? Yada say. Adawroma. Yeah, Safo yada say. And James had to say. Oh, Yamiad more for me.
na woni anu mba no mo tete ya hoye yeguha e de amianse o me on say me si woni anu mba o nti me man ba no show interest a ye no anka say mo mo to ye de the me kan say be man no papa be no wa ya ma oba ni nti a ope aseda no say o yi top money ama ne ba no oba no nde na ase me say this en ko be ma oba ni mo di phone na ama ne ba no mo ma ne ba na aka me da daddy but say oba no nde na ase no papa be no ya ama no onja sa asa ne ka I feel say o kwa wo ba ye one responsibility nti open na ase dan de onko mo so no obi mo ti won chichom ka obenya sa na ase no that's it James ya da ase pa James na mi nshira wo enti next time bia no ba na fa phone na ma akola no na akola ne na ne papa ase go no na sika ne ko no ho Hello Mr. Kumi yeah Pato Mama Chino yeah na Pato Daniel Asalwoche Dani yenjio anapa we dey that man see na ni nyina mu say obia wo say onche na adwin ba anapa we dey sister Akosa Green dey make adwin because papa na say say obesa akwara no baba mami no so onu so na say ye papa no ye ma akwara no so on appreciate ma akwara no because isa we ba ku jare nifa na nifa nso jare be nko because on to can say kana papa ni say na nyina onu on dibi obedibi and this before kra or no ma asida de ehun ya wo be bia because asida hun ya anka obi tumi nya adi ma wa obeda na asi enti maami no on sisa na adwin the one sisa de ya papa no on koji ni ba simple Danny Yedas any Wadwenchra de Abua in Jumadi 5 more course now for free Jumadi 0551598321 and hello. Hello, good morning. Good morning. Yes, Stella. After a man has said by Stella Odoko. Yeah, just so. Yeah, then I said any day. I did me no wow. Then if you answer on the guy, did you see? And before, until the whole this kind of show about me now, I didn't say me that. Me that was I and the farmer Kalaman Casan on that was me, they need to mean that was it. Obama wash it. Oh, because once I need be a one sway. Hey, and I'm never call him. And then look at what you are not dogs. What you are not dogs to phone is a our for some no. Also, the number here. Okay. Yeah. Onyame so Ghana prosi fo anchimo anyame prosi be chemu nyina why yo nyame come on council Stella yedase na ai ode yenwie nkomo ina hello Saman Chenchen the wedi edipa hello yes Imani Mafamba ede na kam obi akata no si nimba na oba ni de enye nimba oba no so eye nimba eye yi a oba no so be piesi be ma na meka edika ite bia kra on kan kire oba no ko se on kan chen kola no ko se bia ni papa sen ni ka om papa sen ni ke enti nimba na omu kan di eye nyina yemba eye yi ama ye nyina ese ya ama ye enti mi enja ni mani asem no you say on said you make a mummy and you know mumma into mummy and yamma now will hear about Nazi be obani play the part unsusu play with part and now the open Nazi no bani play no play part by manada as a home obana show sharp and I do the sister but it's ya of course you are sick ya but it's ya nina ya I didn't see a okay. What to midnight? Who could I was it? Or now was it?
Because I now on master what I say, woo to a crazy one, I do bear mother. Me sa unyo one nti da ba akuma o tunkro mo baby ade echi wa fra wada wase say me ba ma wa na anajo enti me da wase aya de ni na akogina sika se be ma yi aya na sika yi ya ba tete so ya number ka se bibia ye sika sem no wa nti wa ni o me fa no kwai simple enti hello okay hello why churches ni wa chama tadeka oh menu aboko boko na munso yehu adom ye ho ye pa churches yentio yo Kumi ye akwa ese mani de omukuba no useni obuska omufra wada wasene kure problem enti sana bibi na omutie enti papa no forget na only na increase so say obane bada na say ni ba no send ni ska fine but as that video only na increase you churches here that's ya no pay ne wadwenkyira ode aboa ye dwumadi 0551598321 and hello dabi asiduam ede na kam James ede na kam nkofo ba o mo say oba no disika ni bi na sa 1005 no bosume 30 cedis a day no oba no kra disika ko shim so si obeyi 30 cedis ama akwala de ana pay me ba ko school no feeding fin kwa 20 enema me 20 30 cedis na kwa na enso na wo mo ye so obedi bi so wo kan ne fenche man ka so send be 80 cedis or 100 cedis a day nti wo mo nja so obedi bi no o James dia no pay wagu anim ase papa wo wagu anim ase papa so wagu anim ase e we dia ngu se wo mo say we dia ngu se wo mo say so che na di say because no ABCD ebi di bro 30 cedi no especially o mo ko school nkete no na me ka kire wo nketo emu kalipo ne something sini asifoi yes na kani hu basic school bu honum kwa yentua school fees ba se tua na day nti ne se day no se sika na nkwa na wu na sika ba bosomi oba ni di ni sika be hwe ne e day na bosomi oba na fesi enu so nti na ye sika ye de ano de na gi ade ko ye de ano de na gi ade nti enu nti no ade nti na ko de ma wa wonna na sika na se mo fa na se mo nko na me kire se na sika ke na se mo fa na se mo na gi sika efe ebi kwa na nyamle ka se edi bia ka ho ama wo ba obi ka se enye fe wo efe na mom se ama onyina so enka se wo ba ne na masinti me nhwe me ba eya mema what you trying to tell me atopan kura mo omo to na mo jeje ho a ena omo timi to no mo na mo ohu asisire wo to atopan no wo expect so ba ne nje ho wo be ma no ba no so da ono so je ho enti sika no na ya wo be ma no wo je ho ena sika no kumie wo butu yira so a oba no ojeje ho so ojeje ho mere onjeje ho ade nchi mo ada woroma me na ya me wansan ya babiem ya sa baby mama flow with the rhythm na ode me kom wo yire nye ntwa so ade nchi wonye onyeje ho ya na mejeje ena me kasa wo de enya hwe akosua se de be ya asomdwe me asema be ade o ha beba fine se wo tu sa asomdwe mra no tu for sa se enya hwe but e ma na nya mandatory ase wo hye say what our ba ne dana se because wo hwe wo ba eye ade a efe akwa se wo tu kwan na wo ba na wo de pan wo ba fie enya by force wo de pan wo ba ba de pan wo ba me de wan tan kwa no benya asem ba cha odi yes odi ba bia frefi Kofi mi free atimota yo ni abani yo me pa ocho we de beni agin komo no ho but mother Roma eya mo ye program say nkofo tie na mo su ade free mo nti impala bebre young girls say the mama no e ka say eye de ba also sending no ofa koda no ye nge kra I feel it is wrong because sabi obi wo ho ade o ye enye e ma ne hu say enye na ye advise the both parties ipa mucho mother Roma kakra me so mo contribute ni yo bra Kofi yeda se pa yo yemfa last caller na yemfa ofre dwumade no emra na wie ye na yenwie nkomo no ofia hello why and good morning oh I just hear ton kanche my brum kafra
Ai me krom ni. O se boat so sa no ka wan. Ne dia wan ya na bum su ni do ya tia o. Ai. Mi an kru ni no wa na ba. E de won team once amane nye yi. Ne wa mama ni anji. Dabi de nya de bia de mama wani age yenko. Kunim. Ewi ase weli. Nyankopɔ bɔ ɛmaa sɛ ɔmu ɔmu kuro mu ne nyinaa yɛ akɔkorɔkɔ ɛti sɛ ɔbaa biara ɔkɔ kuro no kum na ɔni de hɔ no bɛkasa ahobraseɛ mu ne ɔdom no a ɔnya adeɛ no do ɛnso nnɛ mmaa bebree mu nsɛm asɔre gyina ɛna ɛyɛ ne ma ɛsɛ ɔhwɛ no na ɛsɛ n'asɛdeɛ no wokasa a ɛsɛ wosan ahuru bɛrima no akoma ɛti yɛ mɔmadeɛ a mɔmmɔ m'ani nsɔ na mundasi mi wura mi dasi baby a ko nyame nka ho ate ana anya okram pa o kwame why ade why bomodin na hwe won kra no na bi hiraw simple se be man ko juma na so ni sika o di sika na be fi a onwe ho enu na Ghana ma munim he bi ko kru bi so ye fo South me na mo ogi bia me ne ye want se bi mi na ye sex kwa wi no na odamase eso ne Ghana ma nyina soro gina akọ one way ubia pese o kyerɛ mu sɛ ɔyɛ ɔba soronko nti bɛma kasa kora mo nti mo masida ni monim kan na ɛbɛboa mo ɛbɛboa mo atitire ɛbɛboa mo awade mu ama mo no nyina kɔso ama mo bɛda wase yo yes yɛdase Uncle Paul yɛnyina ɔbɛyɛ no no kɔɛ 1 ɔsato me so na yɛn fa yɛn kɔ wɛde wotu mu sɛ mo fa Uncle Paul number de ma me wi a mɛkɔ ne ho so ɔte atiku he ya atiku no atiku ya pon wa ne mɛkɔ no last me ka sɛ me frɛ no mo fa ne number ma me krom ni na me ne nkodi nkom ɛnyɛ bibia na ɛyɛ yi saa ade ni ti a watwa mu ana ɛna wo we de atiefo na nkasa bechi na yemi wanwa sɛ ɛma no de ne de won ma o ɛma na sika no ko gift ni de lanom ne won mu wai won na sika no so ko di omo ho ɛma na sika no ko di omo ne de won ma mfrɛ kra ɛma mɛmɛ ya abaji mahin ya akɛntɛn so keka wo madwen kyerɛ mu a so me ka sɛ wa hiti a wote fie o ɛna wan fra mɛm then one from na ja ke yam fancy se Ghana mema so mo pass that e ya ye send ya mo nase mo nase said you okay de ade ye na said ye kora o se da ho ase nye hwe de ye nuanu ma ya mo nase why nye hwe mo nase ye da se bi mira bio eno anu aka no mo kan ni say ne de na ba ye bibia nsei enti ye se news kana ka o ye da ase nyankopon nti ye so ye da ase ye se bi mira biem no ye tete nkora na ade ye che ye ntimi na anadwo nti ya mo na yase se ye nsusu ye ntimi na anadwo so da no pa no ma da yase me yere akohoma no me mo 100 cedi neje 150 200 me so me de da ase neje ayen sakona nsa ba ka ye de mamu ina mo na ase yes ya that's 1500 one that's 100 cedi star 1.5 sister Mrs. Sister brae me say ya that's say yesua yes ye mpasse da nti say ya that's sika no yes ye that's ye bi mra bio enti mo send ya that's ye beje nti ene yesen that's ye no eni nti ye that's enti yes nkola no so wonum ha ya adwene na mu fira adwuma ba na ye complain a mo na yase na eno so de enyam asede se mo behwe nkola eno de enyam asede se mo president yaso ya pass da wa ha eno de enyam asede se obi ya asede nti oba complain so pass da yi wati ase nti be man nti se wo send sika ana ma wo yire oba chop money na wo on kasa medase a yate yedase ebi mra bio na yanso so na atete yeso nkura ne de na mu no yanso so mo na yase sɛ na ase de obi apiri de ye nyina ye preye de mo na yase why nye meka na meka ye mra fie wo de sika ne de ni twe ya si a sɛ da wo do sɛ kɔ hunum kakare sɛ da wo twinwi no nti sɛ da ewu yi sika no ya papa nti ya no mo ada ase kakra we de sɛ nya ase bia ade a wo de gi wo sika me da ase waje ahɛ obotom o de no ni na nyame nhyira wo me da ase me bi mra biom asem na asem ko ya da se bi mra bi mo hwe nkwala no ya da se
ebi mra bi mo hwe nkwala no ye da ase ebi mra bi mo nyama sade ye da ase ebi mra bi tete no na nyam ayu tete no de wo fa kra na obokwa kwadan no papa wo hwe ani ase kra no wo pa ne no na e wasa wo de na ase no ekọ no because wo fa enye na sade ye do se ye na de ofa be wo mama di ade afuo se no no ida ehye ye tiri mu se no wo fa ase especially mema no e no mu wo mba be di na so na idea wo ba na di wa ade o wo ba na di wa ade oba ne betutu wo chia yo bibia kama enti wo ya wo wasade enso still mo na ase so mo ba ase ya wo wasade mo na ase akota de de se sai fodu no kura no ba akokọ da ase kumi na mi si kumi mozino ase da de se ya ja tum se ya beda wo na ya da no case se afanu bi enu nyina obi anane yo nko ase no case benkum biali ni fana ni fa dwale afanu bi enu obi anane obi ase kumi ka che ni panza e mema pass da mpa ade ba kwa ye mema de ya aseda ne achopa achopa ne aseda ade we ye mema de ncha ade bia nti omo so na ase na omo nta sempa cho o say dodo na se de ye kan ma no e ma ne bi ha nyo omo nyina ba te kan na ye de aka majority no e mema dodo na mpa chopa mpa aseda me na me ka me chiro nye research ketwa unu ya ba wa ye ketwa uji muso wa kwa Ghana nso mi so sabe ne dia maye ne pa kumi yankoye ni entino dia e wo ho no ye da ase abusuafo meme sika no mo sende ye da ase e na yenya maye kra no ye san da akosia wonde so wan send ya mobinas won na wase a migina fidikese so ada wase ada wase ana wo person ni e personal se nipa na sika nko di ni ho no oro da na se ono aka sanfa fon frem ho no so wa na na se bi ko ja ni bi so kasa se kakra sa e to say yare de ba bumbata be ko kakra me se wa na wa se ansa ni bi en wo hram gu ye so no se ye hu ye na hia kasa o na se o ye hu ye na o da de mama me no na se wa na wa se ansa ni bi why ento wada ye dai se o sende de mama me na wa na wa se ansa ni bi na me ka ase bi a kire mozino of air na me pese me ka radio so ma me nka me first born we secondary school na bye na me se enyeme enti me ma me na kwaje confession time ma me na kwaje me first born okay bu atopa na kwaje enti me sha se me ye adwuma kakra sika ba me se na me ka kire ma me ne se wa behwe wa de esisi na eja ebia ne ha ebia na ekina asemunti na meje ye na me sha se me ye de me he ono kra na me ka se enyem no because of se me ka se enyem nti na ne ma me kra ye den empe mani wa den ahwe but me sha se me he no ene me se ni ska lady ni frɛ me bra be me na me da swati nyankopon nhyirawo kobi o papa wa ha o ne nkasa chena kono ai na koda no ene mai de mi ka say efe na dey obi a me say enye wo dia say no no kra na me mani ska kra na enye wo ya because minim say me di ska ne kwa na se be ba appreciation ema obe the court no so be ma koda no say akoda no kra timi frɛ me na the first no timi frɛ o dem say first no so but say ono atimi fa phone e frɛ me pam so o ne nsa kan say akola no kra na frɛ das sa pepe say enyo ma me kra na frɛ das bi mu das say no ebi ni ho kra na me ama frɛ na da ba na frɛ ma me da na say watimi atete akola yi da ba na frɛ ma me da na say tete papa be eti o ma de do say na papa be wa some de say na otwe etwam na otwe mienu etwam na menti kaya na me ama frɛ mente munka jama mai na monkai mu ho ye na bia sada na chese kakra bi aba mo ho na ene ye dase so eyi a me am se eyi a internal memory na se ni say yawo mu dia yawo enu mo eyi ni mo ene yi sa ene ena se ni e wa kire ni mo na abaye efie nipa enye hwe intino eya mo nyai now so see say apanyini ma mi da when was the last time my friend dana say wo hwe wo ba ma o kama say wo hwe wo ba sa bra nte wo nchen
Akwa nte wo nche nti no. Anko me de obetra me nya ho. Nti wo nya ho no wo sacrifice amaame ne eye. Na wafra maame na ada na se wo ho. Me nam chichi se a. Me say sacrifice amaame ne ye no wafra na ada na se. Oba nche ho a ento nche e de kakra wo. Etimi fresa akoda na da hospital na sia na me se yentuma no. Sikan beba da bebe se hwemani mu beteme obi kae o se me ko ya boshi o se akoro we dem se mi mpo ko na ko yi dia no frere ga se doctor so be je 10,000 o se ma me wo nwa bia me ku no yo am se ya do bibia se wa ba mu adwenchiro nim dia wa boa me nkomo ya bedu mpempe so ya do bibia se ma ya de ya na ya de nkomo ne ba se ya mo frɛ ekire ma adwene e ma ne eye fa ye da ma se we efi Miami Abema, your friend George Akufu. Or say happy birthday, Nkoma, Nebabe, my friend David Obrimpon, Kwabena Akufu. David Obrimpon, Kwabena Akufu, and Ewa would away if you papa Akufu George. Or say Max FM Kasa Fidi, so na young wish your birthday, Cassia. Pursue a co school or 5-bed school complex. I wore Dome. Aha, inti happy birthday, Cassia Nkoma. David Obrimpon, Kwabena Akufu Sande Kwabena nso de na kyerɛ sɛ yensuba ni bia yankopo nhyira na ɔma kwantente nyina bɛyɛ nipa papa te sɛ Kumi Kasa yɛdo bibia ase yɛnko yɛ nim holy. Welcome to Tuesday morning. Max FM 89.7. Max FM 89.7.
Listen here, honey, the world is small. You taste like banana cake. I ain't the type of a niggas that got a lot of crash, a lot of raw for law. I'm not a player, I just a crash a lot. Most disappointed, disagree. Rename a KD, make God love when they high. To my promises and the trust. That's how I chose you, but you wear me out. That time I come here. Get here, I come here. From me say bread I me there on me go some adua. Me bana benyata, I'm in the baby mama, me bana mini. Me call me maybe so ya can go tia. No tomra, edinwo. No tomra, edinwo. What do you want to tomra, edinwo? Bemme, when you buy your casaka, baby, you buy. I'll tell you one man, yeah. And you'll not come in one soon, yeah. What did you mean? I'm making me mention that. That's why we are going to Welcome to Tuesday morning. Max FM. 89.7. Hey Jerry, this is your phone. Who you for pay for crown pill? What is this? Babe, relax. Today is the day I turn water into wine. We're in the promised land. Max Buy is here to save us, okay? You're welcome to Max Buy, Ghana's #1 electronic retail store. How may I help you? You know, my queen deserves the best. Show me your top gadget here. At Max Buy, we've got it all. Mobile phones, smart TVs, air conditioners, kettles, microwaves, blenders, and more. Babe, imagine our anniversary selfies with this Techno Camon 30S. Everybody would think that we are Ghana's Jay-Z and Beyonce. Power couple, papa. Call us on 054-401-9552. With over 40 shops nationwide, flexible payment plan, online shopping, and home delivery. Come on, church, let's sing it at the cross.
me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4 verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244-955-425 or 050-9038-893 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non-crew Kosi se Dumia Nubeboa, program no air live on Max FM. Nanika 7 says, Yasisem, about non do Kosi se Dumia Nubeboa, program no SIN live on Max TV. And how any Boran Crofireman so, Nyakofa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so, ebona kutukubon sem dia, enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena, de biaya ho, Professional Boxing League, ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and a Division 1 League, ya the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso el yemamu. Your segment this is the predictor. Pa ya the matches beba ya be more odds. Now so what me twabia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kuku dan omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are good year sem omo any omo atwetwe komo. Inti shiame minima bedwafo efiti joada ekosi fiada ewo Max FM and Max TV. 89.7 we Max FM what jidu okita say Kumi Kasa eye baako pe edino eye baako pe menkesne kwasiada untumi fa duadan so untumi fa bladan so Kumi ututuka ututudam utututam wajibam watufie watubum watutodan obejibam betubam betuka Kumi Kasa that the TM state governor ebeshiw Abusia for your friend is Sammy Flex and Opabia Mitier the People's Parliament on Max FM. Never do any so one day. So super now. Meton and Chiamo. Welcome to Tuesday morning.
akuma sama muni chie ganama dobi tu akuma sama muni chie ganama mami ma wa baby my boy never kanene kakanu wachina njina matia bro odamu no kuredi e body chie omini o bibi ni se broni odada sen kamu akutini party si want to one dream mama wasem dina matiache sata usuidie enye dobi baka na meti o aditebi owa enye remini beba wa bazo wa be mami mosa na fire me how far be mami mosa na fire me how far dobi tu akuma sama muni chie ganama dobi tu akuma sama muni chie ganama be mami mosa na fire me how far be mami mosa na fire me how far dobi tu akuma sama muni chie ganama dobi tu akuma sama muni chie ganama. Welcome to Tuesday morning. Tuesday morning.
show me bill. You mouth yes yes. Only me betty I am miss. And I hope I'm very sweet day. Once the casa de casa. Only me once the casa de trance. Only me Hello, people. My name is Kojokin. I'm listening to the People's Parliament on Mass Morning Dew. I will see a mass 89.7 FM Max Morning Dew no asuguso wutie no. Wa fire drew soon you see the People's Parliament. Aye. Ahanu de said ya na hanu mo ehye de. Se nyame ya wadom na wutimi bo wura mu, me adom na wutimi de wafidie ne to wasamre yi die a. Na je se watu adi kura ya enya asem ketwa. Enti afi na wodo wafidie na to hanom ya bobɔ so afi anopa no nsia kakran ma me ne okase no no nwotwe abɔ apa ho sima no edunum na je se ye ku yanim kakran ne sa no nkrobɔpɔ ebegyae e dia Mass Sports Park for no ja omo so mo de ba beto aso na wonum se no nwotwe bɔ ne ye dikika kon kakran na je se ye do ye People's Parliament dwumadie no eso na nyankopɔn ayeyadom enankasa na ye lucky Ami yensa aka okunini ai Professor Papa Professor Wiafe Akentin me no ka say one wo gina mu se CEO Edima Natural Way Herbal Clinic e wo Ghana hanom ne ntwom ba bia wo ba be boan ema ene no ye se ye ba be hwe niema bia ye de frafra ye nuane chemicals ne enye bi wo honom a ye se ye be kɔ ye nipadua mu ekowura nipadua num kura de na eye mpanifo nim se chemicals ye te se no etimi wura duanim em ye di ana ni nyina nso ye bedi eho enkomo enti afi na wodi en edi ahia ye se no peye de wase papa nyame enhyirawo ansa no se de bia ye no ma meni kanfa no ma ne to dwa na tworo to ho no mo na dɔkɔ bam no hasie so de niam ni gu so a agana nso wahu ekwan a wo fra wo do question no ebefa number dikan 0579 300 025 eno betra to anampo se 055 1598321 eno so edintinti man pa doc hello akwaba yeah nya net same adawro ma me jiti on so hu ye wache aha anyway the doc ye hye bo puni enokre na ona ati ehwesu kan abusuya ho ye boko edo ba di ase bia ye kama edo ba di ase esi afi mu nso mi hu nti ene e afisia pa afi nkoma tu mfi so green no akosia doc na esi wo se poti we kwaye mu egwaba gova ene de da hwa na nkumo no wahu ye na aka ba ku bi se mi kwaye mu gwaba wan se te kuku akosia de bi kana no wahu akure nsua de wonya de ba ya mle kama me ko ene kwakuo na dia ene ayi ene ye kwaye mu ampa na kwakuo de kwakuo di ane pan ba ko kwakuo di akwasipopro ene wadi watapuo ana pataku yankwa ni mwan yankwa na watapuo no kwasipopro no ho pro ni ene ya nya ya kwa me kwakuo di aba boye ena ofoso aba Osaba no ne monkey cola and your friend monkey cola can be busian me kan nyina kwasi popro any water put them atida na kwasi popro no de kwasi popro no ana ho ya pompo bisa pa
Yo, doc, yeah, that was Sanso Mwakwa by the Bama 89.7 FM. They be tone suffer what a so much we man a drum and a drum. Now, what Baba boy, and your discussion as a chef. So, see, that was say. Said ya, what you mean, Abba. Then you see, you share the hidden dangers of chemicals. Say, chemicals now a quay new and so. Yes. Danger bene wom. Yes. How bene bet me brainy peduano. Na ebi wo hon ma ye good, ebi wo hon ma ye bad na ani nyina enye. Ni nyina no. Se bua obi no na ekum obi. Aha, nti ne ya eye ma obi nti odi kogu hu ne se na aduane a okokoton no ensa ntem. Na ode akokum nipa nso entem afri asase so. Etini mienu nyina anye. Na emom ne ono kwakoton ne de odwene se waye be fine waye de on de odwene se ye ma no nanso te se Iran for any ntokwa ekos Israel wo a support in any side bia no ni obi ni o ni olusu oni nyina anye enti ye mfa mma obi se wo a kwakoton no ebe mo wade na wo ton na che enti no eye dabi enye akwa bi na kofa aphrodisiac here see de twi ata hu ibi emema ebe ma hu ibi na odi twi hu ahohoro so see odi twi hu na ne ayekese ene okwa na ne yiri kafu afa di be bosom ya na yiri clitoris ena ayet se kokromotie yi Debra dinya me akoso me fa wontum ne de ye ba yo kumi na sha se anopa no kumi o dogo de abeto aso kumi na sha se oso okopa ne be ma ne be ma yakase eti se oba ne de na yakase eno oba ne na yakase tuti se ayi kokromotie no ku nipa se ne kan na nsu oben na obi asoma obi anso nso obi a wakoto kwadu eba be hye aton ankateti ukotwa kwadu firi kwaye mu a oba wapa anwea bi na wo de bode haban asem watutu fom ba bi na de bode haban asem na wo de kwadu no nso agum kwadu bunu no na wo de bode haban ni bi adwan nso ahata so na wo de note na ahata so ayere so ananum na bre fefa kan no kura na bu a enye soko sa ye friends and yellow pa kura utimi yidi se no okwabra ne kofa chemical efra mano ne ba na odi agu ankurem edi nsu ata ho afra na odi kwadu no wa baptize kwadu no wa bonasu asu bo no obebo no kwadu no humetia abre na agun eni 3 days na kwadu no abre na fe agun na yellow na pacha obeko biesu ayi no kwadu no mu kura no na eye ne ho ayiye kwadu na pro na ensuo atigu kwadu na nkasa mfrimfini eso na ne ho ayi yellow artificial mabre na ni awono kwakoton no de na adwene mu no onim se oye boni oba onim se manya ne sanso a ade no ye nto honya kono na ade ba akon so ha adwene se ade a ye organic bia no de ko Ghana market na ne ye inorganic a de chemical asha na ahoho da ho ne da wa obie ni brikese eti wako na organic one eda ho no a ye de ensu aguso kama edi nim tree ahaban aya wafra bidie an edi agu afidie kafukafu mu aguso se ne ebe ye kama no okwa eye krokro ate se wonsa ekotromo a waka bon mienu opene yeso cabbage ate se watermelon na huntirintiri se da ho epanie eno no ope ukofa nso ebi okuani no osa ni cabbage ni ye keke cross ebo kutu na abobbo ne monchene no ana ozeros ana red cabbage etu okwa openentem na wakobu DDT di agu afidie kafukafu na wodi ensuo na gu no amana highly concentrated na fo wodi agu cabbage na pampam anopa 7 ewie 2 sedru market ewo ya obo se DDT ni kura bon ho na watwa na ne ya kafukafu wodi ahye eye kotokuom pua sa asem american
ɛhyɛ aseɛ wɔ Ghana more than 200 years ni yes ache yenhwe rock yenhwe ye nipa ide aduane be na wo hwa wo motade sa chemicals ifra a ye nyina ye nim se eco market ne yedi so a ebe ha yen say de enuane ne nyina hunamane o kan no kura de nkese kube kura de nkonka ho so say amanfo bi timi de kamfa egu ene we mu chemical ohwie egu barrel mu no odi nsu agum na wabọ kube na wie no odi enum sania enwe na reche dey ehun ne enwe entwentwem asede obi kura de akasha egu nsuom na odi kube na num sania ehun no enkonkowe enkanre anu no na esi wo wabọ na su etu ya dan ya enunun kom obi nsusu wo ha enam aye sese unim se salmon nyina anya wele won ho salmon aye kotobawi wele salmon asanya wele wede anka wele de ka unim se ya ho ya kum nantwie ana odwan na we na nantwie titiru no ya de na faja so ya boni jewo na ho na ya bawe no anka etutwa ton sese formaldehyde formalin na ya de sefunu no ema ana ukola abo a ebi a wakotech school of medicine na ya de formaldehyde no formalin no ya de egutuam e de chemical ofrafra na ya de efunu asem se ne efunu ne pro ana so wako hospital e de wamunu ne kose mortuary no na ka ya de abono pane na ompro ana ya ko science lab bia ya pese nipa de oye ade papa ma Ghana enu nti mum ye nhye no nemu no na nka yemfa ento na da chinchiri ma ba o ma behunu se papa we ne yefra na agya ko hwe ho no sese de wo de se bomone sese bomone a ewi nyina eye formalin bomone na su wayi ne afri puma wie no no wa be bona su one salmon etu be koto bomone no eda ho he bosumi du barela meka no aka barela bosumi du barela salmon ehun bosumi du barela koto bruye bosumi du barela enwedwan bosumi du barela enwedwan na ya hono won se otonwa obo ne to no na nsuo ni pia na aduane no ni nsuo no na preserve no wo mu ya no kra na wo de ya bunabun na etimi ye kama na okwabrane akoto nwa na ya bo ne to no ono a obe nwedwan no wasina no abepapa so wasina wie no o de to wa ebe pro onim se be pro oni fridge o de be ko se mo pay electricity ka bia na ne wa kofa formalin e de agu ho enwa no be ko na ese bawe den o ka eche ka wuro na odi ato sa ade wei formalin no eye highly toxic and carcinogenic emma cancer papa it is a ofana odi osi ko bi na ewoda obi hia wa kwa me se de wa efe was me organic ko bi no a enso so me kan ye de chemical na ahye no opa abomone ene maami odi good ade so ma atamoso ama ne bana kwachini a wo entomam ni be pompotam wo ade no ko epubie ni wo ya from place nsuo no wakwachi bi no ode abakama se bese mpa wapampam de kan ko se nkum obi oti ase obi so akoyi nam ibusomtwemu ene ode abaya ho kama ene so no ene le busomtwemu nam no na obusomtwe ni anu osu ede no ode sen ade no ode koya anto anwie oba formalin santan wabonasu ode tuwa konse okwabra ne kura betu anamo ababeto sesei se salmon no ukota uhwane ne hono no a anka first no salmon no uhwane kura na eyiji ete ode o se som kwa ne hono waya sesei no ayete se kwadu ba ha ayete se kwadu a o wai ehono ba ha no den na o wai wie kura na o se wo bu salmon awia aje se okuom bu ni ti se ahwede na aji po na je se na wo de du ahwede na je se ahwede so kura no mu di bi kana na ahwede nde so omu de begu so ewa fuom ho na se wo hu nipa
enipa e pre enipa yi yenya na yema wiase ase Yesu o ma se wiase da nipa nkasa ye ti wiase ni oto bombo to na odi ewuduro kum nipa ye vaccine bone enso ekoba na no nso kum ye yenya obi be fa hwede no ekura san ayesi kire nsuo a wonu se ba bia na hwede no ensuo bo hododo sa hwedifuo ne nsuo bo ewase na yekusu a etwe nsuo ni mo entina ma dilution of asikyire na omu no akwa ni mutu be on ahwede ne nyede okwabrane ebedon fom ebedon satren asikyire ede ahwede na num wa nkurem asi ho sebe ye de awurade na ka wano a obeka se do akọ heaven aba doko ebeduru anwumre no na oyem nyina ya okusu abeduru anwumre asikyire a oyeye no onim so awe ahwede afe na ose entam bon se utu sikura na moje ba chemicals nko a na je se wo na doko ekoba ne sa ebere na wo a wo koto ade no wahu se we chemical won ya betre ho ade ene am yenko because ehu hia ye wahu ebasa make sure say all the time se wo koto nya adoa wo koto cabbage wo koto mako ene atosodie bia make sure say obepe neem tree na haban no na ene bidie na wofra na boni nkuru te se kan kate na ekoto no 5 pesos nkate na editu makokuru okay na boni kurukuru ato se okoto sa na ma we nyina ba fagum butum be 4 hours bidie na wa boni neem tree no na afefe nya adoa na oba benwa no egum fasi wo overnight DDT gu ade so a edibe abosom miensa ansa na sase no ensuo togu aduaba no so etimi akyekyere no akofom na ohuru akọ na emom DDT no yedi kan de agusu ama odigu su no asan bobo afra cabbage na bobo dadaw ena odi egum no wia bono afra na awo afra cabbage na bian no imagine say also you vegetarian kwame veggie se ono ne yiri kwansan ya aka kwame veggie say mary cabbage nkwa ne carrot akwa ne nso odi carrot na ebre ono wa kire say we dey organic oboa cabbage no wokofa he wan hohoro ho ozo organic ade de hohoro ho akwan na watwitwa na fe ama akọ aduane nim etume kan oye wase modem nim fufuo mdem fa ho na munim nkwan mabakwan mo amode mo mpe kwatenten no na mo mede me mpe me nkwatenten na watwitwa cabbage ene wano akross o hiti a fresh o steam o si enuro na omni beko ene wakowe cabbage DDT ene carrot DDT ene cauliflower DDT o fa fichire onso no wasa akokonya dandilo DDT na na ode afra ena haw ave drenyumre a ka tere na yeresa na bofunu no ase ni tipa no ne se dok obi di bi no anche no owu ye obi beans ene soya bean yenya ye beans mo a ode firi srem ba beton no beans no adua no ode cement agu ho ene wa spray so DDT cement ye di sidan mo wa bo beans no wabo wi a wahata no ose emwa wa rivers ebebam ne o ma esa somroje ngetu ano ene gogome obiri pantampram ebebam eti wakofa cement en wodi apunu ho owie ene odi DDT asa spray so obi kura ede ni carpenter for ede etiti ebi mukura de carpenter nyina ba kui akare side nyina no omo de bo beans ne so aden o pekwan ya ono benye sika no wawu ntam na yekum odwafo digwa odwafo a wo kwakoton ade ama no ukum no kakra na owu a wo be da na obeto wade nti yenkum odwafo ni dwa nanso abani mu se onfa emra emeguso na ometon na achenta ama yatone na bi edi enim no na odi aguso he ukoto saa beans no na wanfa ngu nsuo ma anfa bidie eni nim tree ayawo anfa no ansa na edibe na nsa ana 2 days a wakwakono beans no a DDT no
and ye dear goon, a carrot side no, and cement ye dear prune no. Obekwa kono ade aye wa eche eja no ntimi nye oda ebekun because eye cancer hwe ma menchira ma de bi enye only food o won cream na mukoto de yemuti UB ene na sefo no very dangerous retouching cream very dangerous and ma cancer papa won emema enya cancer no fuom won say mahunu mema bebre a mahunu ye kura no be 10 a o manya cancer mehwe baako eni 6 months ne no fo cancer pie ti se ma de ya na unim o blow ni ti as o peppermint be me peppermint o peppermint be ma o blow ti o de peppermint cream eye wuti etwen o se o me bonyom ti na do stage anu ma kama one so mo ya mpese kels ba mu ti wo benya breast cancer daache wo betumi anya bone cancer daache wo betumi anya prostate cancer daache formaldehyde ya formalin me se ye de hye efunu se ne ye de preserve no se ne ye e ko lab kura ye de preserve enkura for laboratory purposes no enu bi no de ye o me de shamomo no enu anom de ye mutiri ni cream no eti won se o de eye wuti na ko she machine utiri ho se sew o de ye wuti na atwe na wa mutiri ni ntiante anketengeti na yetimi atwe mama anko eyi a ko yete se eyi gentia a yetimi atwum ama ne abetene pampro etenten ayi wadani adago eyi apapo abedani adago sa kamika no a efa etirimi ni mu a eno ano no etwe no sa kamika no ediko wutirimi ntokuro nim wọ́n sẹ́ yahunam ni ntokuro na pulses no edifa wutirimu diem etimi ma brain tumor ema brain cancer doc normal esi de bi on say man nya breast cancer pa na nka ma bone be na ma ye no Bain company limited twi na motwi muti no chemical no enokura da wa no na companies no opa ko google sesi a na ko bo cream ne ba ko din na bo say can it give cancer due to the chemical composition of you being as a phone or say yes ko mo jem kura to me ma leukemia etimi ma blood cancer and your doc mama ni kan fa no mama kan doc we said ya anibra ba wa sheet na yenso ye sheet no yes sa peppermint cream si na se kan ikura na wono mo aye jelly no mo fa cream nye anu de aka ne ye no ye enwa wuti mfa nkoshe machine cancer no ano enti mama di number ni di kan atodwa bia na obi be frɛ wo question and sakra na yatoa so enti 055 159 8321 and all fry be pick say ya and afi 0579 300 025 madawurma doc asase o shase o kasa bobo niam bebrebe so media ba kwa ma sunya ne se nim 3 ni jabdie no ukoto ade wo kurom atosode na wo hwe na se wo de wo nim se ye papa na se bone a bomoden a na wayam wo se yam ani bidie no yam na jawo de treat ne kama ansan wadi na asemo na afem de nenso ye sua bibia hu se peppermint cream ya ye mo brand bi adin peppermint cream ya eno nso no wukoso a de twuti no wonder say wo twuti kakra no wanya cat na ekuro kakra beti watiko wo yese na wa hahyehewo wodi nso ogu wo se enya sam ketwa nti won so wo question bia na ase wo we bia obede be ka ho a we de doc we mpu oni na minie wo no te ha sei no na wo question bia na wo de ababe boso na ja yetimi aboa ma people's parliament dwumadie atimi akoso na yese ye hwe chemicals a yedigu yenua nimu a yedie enuane a yedie chemicals no how ben na ja etai edebren obobo so bebre wo se kokram yare ne eto yem ne eto yemadwua so ne eto prostate yo ni nyina chemicals ne timi di eba enti doc yento aso esanso ema diabetes pa won o pancreas no eya na ye kan diabetes ye boy insulin ni din kura ya na ye hunu se pancreas no a ono o produce no ono otimi nya yare pancreatitis pancreas ni timi hu ade bia ekwo yam chemicals ewom be digest no ekwo mo jam direct
ebiem ade bia ekwa oyam a ebe digest no o pancreas no oni yefunu na ben yeah eti ade bia beka no nti no obi enum DDT a na yemu enya na adwene ene niti obi num DDT a ne bema enkowu ana ne yam emu enya ne bema weku body ni nyina onum DDT ni kogu yam anka ona de nka ofa ho be se ne anka oyemu wu anka ona nante ana oyemu wu akogu ono anka uti nante na ka katra ya kas papa no onum DDT no se ne yam eti ne yam no odidi a enya hwebiem eti ne body ne de asuru ni nyina ya adwuma na koma ya adwuma enso onum DDT kogu yam amfa wa koma ho ba akun afra wa koma akuma ma wadwene nso awu chemical bia waduane mu akọ mu no se uti ya oya na onu maduro koto oyam na ebese uti ni yare de a na kire se ba bia be ko bia etimi kum DDT kasekum DDT ekum akariside ekum foladan ekum karat ekum ene coaside ekum enuro bia ye de gu aduaba so ekum mo ana eduro bia ya kwoti aduaba na ba edigu so ekum eduro bia odigu so asa na ade akọ market enu nsukum edi kum ni etie ni se yan kana direct senya obedine se eye ewachiri ebehun ewo kitchen ho na yi amna okasai atosode a okoto be won se amakonu yebunu so eto opro enya adoa no kan dwanhwa enya adoa na vrongo frumantos ankeda ho a na yese wese na nso se toto makoda ho a obi nkan kira nso onyi to no agi to no apai na nso ofirimu ba ade ne ye wo a wokokodi no ho ayie atwan tomatoes ne da ho da mantos ozo okobia so ade tie sister amana ne ho abobo bonkiti ni bi ni o se ne o ni ene kentema ne ya sama no DDT no su twan o ye ne ho ayie atwan wo de ekodi ubedi afa obewie no na ona ho hyehyew ne ade bre onni o udi sa beans a ade chemical afra tomatoes ade chemicals aguso se kube obo no ade chemical aguso eba mako ne ade chemical aguso udi a ne ade kan wo mu a na uti paawo afa wo mu a uti paawo na afa wani epru nsuo kakra afa wo wa unze ase wadwene no aye fogi wadwene no asa e okusubi afa wo wa bo se odwunso ekontntem ebeduru baabi no na ona ho hyehyew afa odidie bo se obo hyehyew se wani di ntam kura enya sa acid reflux nko ahu na afa obo hyehyew afa wo wa unse onipadua no na etwintwam unya dry skin wadware kura asra no na ho papa afa beduru baabi na wumini mawo ba ebetimi asai uspleen yesi wanya splenomegaly uspleen no akwakwaya kakraka ebetimi asai o pancreas ama o pancreas na produce insulin no akohono the thorax the head and tail of the pancreas ni nyina besai ama ebiem hormone na produce e kan insulin no obekọ check no na unya sichire yare o ba na o pancreas na hono ebetimi ama appendicitis appendix ahono yesi appendix no on the otua eye ensono ne to oni djuma papa bi adi no okoseye na bo se o djuma di ehunu ana erapture ubewu me kan direct se obi pewakumu afa DDT so foladan so akarisai so karat so ene cement eso ene na sefo a na me obeku kakra na me ka kire se okodi a obewu amenka ehunahuna ho me bo kokko udi agro obewu na owu no owu ne simple zane nananom ye nananom eya o se ama mungo fufuo mama wiei okoda ho me penkrakra ne sawa ama mode mu twetwa nya ado anum ai omo bo wia no ma me akodware o se be pamata de efita no mpentoma na kwajo obiri de kura me no na mo fa mo me para o matuom afa bi fa mfurumam na ma me se me kwakoda o
ane yebesie o okan yebesie a obekọ no ma me da ho bọkọ ne nsagu ne bo na odnani a kire dan sei amanfo wu a mani nkire dan bie mu chemicals ne yemu hwie sa no ne ti a kire fam ne yemu hwie mu akwaja nan ama ne yemu nyina ensunu nyina hono adentia ne yodi ye no ama ne kwan mu ongu bọkọ bre a obebre ansa no wu wa opra so dem mosque una apra ho una sorry gate udi kan ko bie me ka me kire o se wa anya careful na wa anya ahweyie Yesu on papa poison free afunum obeyi a kire o se ne ewu kodi no hweyie na we die party a wo ko ebia na bibi besi obetumi ayi afo obi so a kire o ya so den kodi ubewu nanso o kitchen de nyankopon kodi dwamrew Yesu onkoto nyaado amrew enyo nnedua he wabo nanso ne unua dasani di guso no udi ni da ebekumu kakra obi di mosquito spray spray nam ho mosquito spray obi edi spray nam ho enwansana ne da no odi afa ase wa shada de fa esoro akumwansana no odi afa no akoa na odi fa eho no na dwen kire nse yi man hwa mekum nkrofo yi o na wa shada de afa ho kakra bi ye no odi afa me kan ono na busuani beto obeka kire nse o da bi we nu de me kakra ja fie ntu kwa no mafa fie de no onim se wa hwa ne obeton no obi beto a sika no odi beko bonsanwa eti se obeko bonsanwa de ne on kire no fie de no onkofa no odi fie de ni insecticide spray hydrocarbon hydrocarbon nia company bia oye insecticide spray ona no onyusu bi how obia oye insecticide spray say ye hwan brand bia obebodin wo Ghana no ona no enyusu bi wasua ho ade nim ho ade se kum nipa eti o ma ne ma meka no akase enyusu bi o ma ne ma o ma ne yere o ma ne maame o ma ne nua pani ne nua dantem ne nua kuma nase be ma na konta o mo mu nyina obi anyusu bi adwene bone ne ta ne ho na tiko ho se pafo won se metiko wakakra na maba ho adwene bone ne bone tiko se pafo ya na pompe egu na adwenem na woma mese na wa se odi insecticide spray kum ntontom na wugira dan mu wo so ohunima wo na wanwensi pum kata akra ti me chewa ya ntontom insecticide spray ti mi kunu within seconds and once na within seconds tefre about 20 seconds no wewu en kanka wetufu ntaban 20 seconds na kunu afafanto ayreso 30 seconds no wewu na etimi kum wojeko within 1 minute 15 seconds no wewu amana chia yese no wa ese barre te se problem ebo ofre no na wu nipa na wo kodam ahome no unchen wenya blood cancer so we use insecticide spray for containers within mefa say bia na mo hontontom wo gata ben ho na we use insecticide spray for 7 months one cancer damfo twe say doc say dem pan yenye one lung cancer damfo twe mensa ma solution say un pese uko use insecticide spray before edigu nam ho preserve no ya de nchene etimi preserve nam enchene tete kwame nkoma mra so nyina nchene mo enchene ya de preserve nam ene biemu nso ya de papre hwentia esuru wisa efom wisa ene awrewa pregoma ni nyina ya de preserve nam ya de meswa enhirawa na ayapetu pre ni di no mo ya de abrewa ni nkwan ya de abrewa ni nkwan preserve eno no nunumirewa ni din ba ko nunumirewa ya de nunum preserve ya de emme enwuremu ayino ne friend mo friends akoko besa enwuremu akoko besa
ene ye eme ye de preserve nam ye de akukọ besa na sa preserve nam eti ne ye de tu ndi se udi echire wa akukọ besa o de be chi akukọ nam ama ehwam ama wa wi ama asa na sa ne ma na monosodium eti se emu de ye de ye for ye no o de kokoye wa aduane bebre no anhwe yie ubewu wa okuru na enyina abasai eno kra yesi ye de dware funu ho asem tesen se no kra ye yam am echese ene ma bekum nipa doso na wa oso ye vegetarian kra de wo ye mobbo because onu no hunu a wotwitwa ebi kra say yeah rasta nasi rupeche was yeah man you coming from the ghetto as yeah man when this man was minyam some good man me go nyam aleko kalalu well rasta akwakope instead so obekope achi na ne to apa unze sharp curve achi ewo ho na wakope eye kontomre efiri afuom de ne your friends and kwunsusua ene kwan hunsusua no on kopo ora no ohunu maame bi ode cabbage ne carrot ase no ye ba no ase no rasta sikesua osi anadan for rasta me kan wakwaji biabo no boy o se boy wa gwa o se me dey cool oh me dey cool wa gwa we nyam o se me nyam aleko kalalo we taleko carrot man me have a little cabbage aso no rasta what as ya no bai na rasta twitwa wa wie mo hu se onyane fo se diditi no ye de awo no ntino maame na amfa bi anche be pro wenyane fo no wa wi ne tam no wa kesu afa ho obekesu no onu atimi hu an kesu no yo se bibi nko we na no me di ti ne kan de ahwe amehu na abafa ne bo afi beduru anwumre no na rasta afi afi rasta to wa was awod de me hu ye menyunyunyu no we bisa na he say hi empress you feel some no ne hu aka ne ye say o say empress o feel say me hu asia na o say empress me yam sa aka me no wakọ ba ku mienu miensa empress ene ye pe shire bi na fa fransuo na nom enye shire na rasta nom ya nko wuye nkabari sam rasta to no ka bobo mali ene mo na yase Professor Riafe Akinten CEO Edman Natural Way Herbal Clinic ai wodi ne de wa ba kire ye niema pa chemicals enya ye di nua ye no ba ye di gugu so ye di bi ba market aba market no kura wie no enuane no ade tonfo nso aheda akọ omo ye pocket doctors nurses and midwiferys womo so mo bo bi wo market ho se enya sam keto akora ni nyina waka ho asem ene kura de ma hu se ya si kubeni ade nyina no wono mo ehhehye ahwere wo ne we nyina nso no womo de bi efrefra ha dwen ye pa ya enye asem keto a na se doctor se panin bi tiewu fa se Ghana fo panifo tiewa di asem na wo ka kire wo we yesuban bone e tight mamufuo so ede na ebetimi ayafa homo wonu magyan na nyine ho atoyen the best ebetimi an say unim ye wo plants edikum plant ye wo ngura etimi de shingura wonkoto chemical enfa megu machine mu spray ngura so yes obetimi de nchene enchene afransa afuo ensafufuo yi e de nchene afra e de egu machine mu ukoto nsafuo te se gallon baako a e na ehure no mo na wo de nchene a chekere no te se 20 cedis mo na wo de afra da nchene no na wo de afra nsafuo na chima nka atwade nsuo te se cup baako fagum enchene anka atwade e na de e na ensafuo fafra quantity no over 5 liters of ensanfona which is gallons more no and the edibu mu no ba kwa no ahwie na wo de nkyene 10 cedi agum na wachimanka atwade be 5 cedi nsuo e de afra odi gusu a ebe onwanwa me de ade we age award eda amanka Sultan of Brunei omampani Sultan of Brunei or one of the richest mampani o wiase
esoma esenka memra meboa so many different things ebetimi aye ye de beboa akuafo kire ni free ne ma kire wo ekuani a fanchene ensanfuo ene anka atwade sodium ne chloride na won kire nim ana as that's the ethanol ewo ensanfuo nim no ferment na increase ene biom citric acid ewo anka atwade mu se o mix ya form compound ebene we ubetimi anom umu okay me ya ye no ko YouTube ma yusu ma de agu ho e de agi award Stellar Performance Award 2025 de she enwura ba bia ye award now me de she enwura within 10 minutes you spray gu enwura no so no na she ama utimi ye den etwa tum na ni odi DDT ni sa o encourage o munyina yeskafo na oni ska akwa DDT bagana de bi me kan ono no DDT no onfa bi mu niam so o ni onu apetesika so onumbi ni onu apetesi onumbi ni onu apio no onumbi ni oye DDT onu so numbi ni oye insecticide onu so nyisi ni oye foladan ni oye karat onyisibi ahiafo ene adantem no nia woni ya na yisuo doctor we afia kete no wahunu obi onu apetesia ebohu dawuro kan ya japia na se ko se japia wa broda kwa hoda dog ya da se nyame enhira papa wa chiri kwan wa hen bia na obi hwehwe wa we de tentem jaso yo natural way herbal clinic ewo kwa ashima Benjala hotel natural way herbal clinic adwuma friko adwoda kosi memenda anopa no nson kosi anwumre nonum na nonum ni bopa wa enipa no dɔɔso kra ehwe obia kosisi ebehwe obia ma obia ho atono yehwe kidney failure asa wadidi niam bi ana wabra boye kroje nanso so BP bi ama o kidney akofaili diabetes bi ama kidney faili wanya stroke ama anu achi ama wo ka kokwa wo si ho mesre obomode bra ne yentene wano ne ma wo ye de aduro beboa wo yare bia say diabetes enura FDA agiatum me free ha me ko FDA office yan no ayeye ne kroje no ya ne ye nsuro me ko FDA office wo ma jimi nyino nyina atum me sa no ma koye nkyerɛkyerɛ ne ma kosua de afoforo san afiri omo ho na wo abrochire wo ba bia na wo hia maduru a wo premier ye de nuro ni be brew direct wo Ghana nso abra hospital ho ye ye wo lab ansa ne am waduro krojen wo ba bia setamale bi ba bia kumase na wo yare a fa wo lab report send them ye de nuro ni be brew VIP de be brew wo Amsterdam wo Germany nso abi bi wo Germany am wo branch e Frankfurt amine e Germany mene better prime ministry e building no asori no e na ewom wo bomode na wo premier me di German number be ma wo Switzerland wo ba bia Canada France ba bia from 0245 15 95 47 02 45 15 95 47 Max FM nkwa na obana obobo number utiminya soprano any treble any baritone enyina ewom ya dase any last one 02 45 15 95 47 Dr. Riafe Akenten and fa anopa wiye die eto de wudi ye buboko 9 na ansa yesi nyankopɔ enhyira wo papa pa yɛda wase sa agya wabɛka yɛ ho ama yɛde adwumadie no akɔyie pa tiefoɔ sɛ yɛnka nkyɛ wo sɛ nyame enhyira wo na happy birthday kɛseɛ pa ɛnkɔ ɛmfɛma nana kwabena owusu dwanto ahene ai uba Mass TV ha no manager sɛ na o ne nyina yɛde frɛ no ai ɛnɛdie nyankopɔn wasa ne afiri soro abɛhwɛ no wodi afeba kwa kanin fie ho na okopie mu abriw akuapem traditional area won wo gina mu se dwanto ahene nyame edi afeba kwa kanin fie ho die yese da na se papa se waye ye na adom ama na afeba ko akanin fie ho ye dana awurade asese watimi ama na afeba ko se afeba ko de enkyereba enso ya na entu nipa nyina enti yede nyame ase edema na brabo aseda kese nkoma ye sponsors nyina Kivo hot pepper wo se ahyehye makono de eja wo mu o ahyehye papa enso de
ɛda wodi ɛbɔ nkwan nkyerɛ light soup yi bi wo bɔ light soup wodi yɛ spaghetti jollof kivo hot pepper ɛna wo hia ɛna ɛyɛ simple nti wo nya bi a ebetimi aboa wo paa Royal Organic Clinic fo nso yɛ dem ase yɛ from Organic Hills ma ba be so ya sen Nyankopɔn enhyira papa yɛ dem ase sanso na Diamond Diagnostic Center mo se yɛ mra ne yɛ magya yarehwɛ ɛne yɛ mfidie kukudam atwitwiridi ɛna egu hɔ no ma yɛ ba abagye yarehwɛ yɛntimi nkasa enya Max Buy ɛhɔ ne yɛ koto TV papa is a itel TV am de ba digitalized one phone yɛ penso mbam yɛ bi mu wi am de stabilizer atatro ama yɛ branches bebrebe yɛ bebo boy wura hɔ na yɛ yense ababe kanye yɛ pɛ na ama abrabɔ no ayɛ easy ama yɛn anopa yi barima Kumi Kasa ene ha ase ne yɛ ne tim na green santan ene sɛ yɛ di awie akako pie mu nti yɛ dam ase sɛ mo ne yɛn atena ama nonkono abonyame adoma yɛne mo ebesan de ahyira nyamboa ɔkyena no pa medin de abena krantema mozino yakram. Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. What school near you know? You have to go to Presect to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Come on, church, let's sing it at the cross. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4, verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425 or 050-9038-893 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance cry. It sounds a deal case every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now. Absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Krawon. For more details, call us on 054 401 9552. Shot on target! Oh, my word! That was the Sputnik! Through the middle, opportunity for the Fabians! They are back in it! Asante, Mr. Kasante, what you want to
Football is back and the nation is ready. From the streets of Accra to the parks of Kumasi to every corner where passion beats louder than 1,000 drums. The Ghana Premier League returns. The rivalries, the passion, the drama, every tackle, every goal, every last-minute moment that reminds us that this is our game. The stars are ready. The teams are ready. The fans are roaring. This season, we rise together. This season, we play for glory. This season, the Ghana Premier League is back. Live on Max TV and Max FM 89.7. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non-crew Kosi Dumia Nubeboa, program no air live on Max FM. Nanika 7 says, Yasisem, about non-do Kosi Dumia Nubeboa, program no SIN live on Max TV. And how any Boran Crofireman so, Nyakofa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any their kikaon. Afeso so, ebona kutukubon sem dia, enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena, de biaya ho, Professional Boxing League. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Ya de the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good sema ekoso yemaimu. Your segment bit to say the predictor. Emuhampa, ya the matches beba, ya be more odds. Now so what's me trivia DB. Sounds so any of the big interviews and penifo kuku dan omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good sem. Omo any omo etwetwem komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. $89.7 will rock. Max FM, why do you Max FM 89.7